gicoka kiona kwagereire tiwega ndamwe ikare wikia kimumbira mumutaithia mataithanagie eri niega muno gukira umwe Ngai wonire kwagereire umwe angigwa none wa kumuoya no ari wiki ngoria ngigitaithia atia Ngai wonire kwagereire umwe angigwa none wa kumuoya no ari wiki ngoria ngigitaithia atia nawe no tirere atare bio kamumena ucio ni wendo wake ngotore eri miega muno gukira umwe Ngai wonire kwagereire umwe angigwa none wa kumuoya no ari wiki ngoria ngigitaithia atia eri miega muno gukira umwe Ngai wonire kwagereire umwe angigwa none wa kumuoya no ari wiki ngoria ngigitaithia atia Ngai wonire kwagereire umwe angigwa none wa kumuoya no ari wiki ngoria ngigitaithia atia Ngai wonire kwagereire umwe angigwa none wa kumuoya no ari wiki ngoria ngigitaithia atia eri miega muno gukira umwe Ngai wonire kwagereire umwe angigwa none wa kumuoya no ari wiki ngoria ngigitaithia atia Wow. So mwirori wa Barothi wa Thayu TV, karibu sana haria hothe uranyamukira uri thiini wa Kenya na nja ya Kenya. Haria hothe uratomukira ino ni tabarira ya mwanya muno makiria, tabarira ngeni thiini wa Barothi wa Thayu TV, na thutha wa kurora nituhunjitie muno
twaretie cia Ngai na ni wega ni turehete testimony nyingi muno makiria no andu aria turariria haha ri mari na kaundu kamwe karabatara kurorwo na njira nene muno kegie wendo tondu andu marahati break o muthenya ngoro cia andu irathira o muthenya ukonaga ni turaruzia athikiriria ingi na viewers yaingi tondu makuire ngoro moiga matikoro ya TV riu koguo ri heva toriku tumuhunjerie muno tumurehere testimony muno na tutiraria cia wendo akiri ugwati munene muno makiria riu kwambiriria riu ono muthenya wa Tuesday mathaa ma thaa 8 cia muthenya ni turikoragwo na tabarira eno haha turi ciaragia cararuku twenda kumenwo tumeno twenda kumena tumeno kari gani nwerirwo turete ngombo ya wendo nwerirwo turi atari wendo gutiri tabarira eno iretwo itata ria wendo ni kaba gatata ka wendo gukira kwaga tondu kuge gutiri age maraikara ni ndu wa ciana niguo na ni ugwati muno ati tuike hau uri wi hau ni ndu wa ciana aca cio ni ikenda na igotige ugatigwo nao cio ni igathie ni ugatigwo ugeka atia rikoguo nikio twi haha muthenya wa umuthi na timu yothe ya Facebook timu yothe ya YouTube timu yothe ya TikTok ni jumwe guku Ngai wa mwa murathime muno makiria no share video no haria hothe ungienda whether ni TikTok kana niku you can share this video now maundu maria tukwaria haha maingi ni megukuguna kihiko giaku wewe kihiko-ini we uraingira kihiko weke anogire ukiamba guthie inywe mwathire breki we wahati brekirwo we watunyirwo mwendo waku ni murataguo na nitukumenya niki kingituma utunywo murataguo muratagi gutunya mwendo waku niki ni kuga murata waku niyo mwendo waku wega gukira but anyway ni mwiciriria wakwa tariman no twina professional uri gukorwa akiaria ndeto icio ni nyingi etagwo Alice Namu wanamuona ma TV ni maitu thiini wa Kenya na he handu twathire nake handu etitwo ni muhunjia ngiuka kwari na seminar ndeto iria aririe kureke ngwire igitutingiariria haha kende mwirema no turi tugubanga seminar no tukuge na session wena karumu ge guku uri ukaga mugaikara nake thi akariria kihiko giaku agakwariria andu ni meguteithikira guku koguo tubangite maundu maingi muno we urenda mwendwa ukwanja weri uwiteithikira haha gukimenya no wendaga tundui hau njui ugani ndienda kandanga kihana ina mbia tukwenda kumenyekana mbeca ni cia bata thiini wa kihiko mbeca ni cia bata thiini wa relationship ipuriaga ruru iriku hatari mbeca ni hena wendo no hakona mbeca na hatiri wendo maundu macio mothe ntuko tukimamurika o thiini wa Barothi wa Thayo TV karibisha mugeni wakwa karibu sana thank you ndema iko gya kunige guthio guo gikahura kona giakwa no nginya kithio guo gikiuraga no giukaga wega kiu kwaje giukaga wega muno makiria rikoguo karibuni sana Alice Buyoya Shiko Kenya Merikoya Jackson Gay Alice Gashuru Agnes Gashuru Alice Mwangi Tabitha Nganga Frisha Hutchinson Joseph Washira Nancy Wanjiro Stella Marette Eunice Gashohe Reverend Benson Alima Margaret Bogo Agoidongo Eunice Gashohe acio the dikaraga ngimugeithagia ni tondu muri party ya Barothi wa Thayo TV aria turenda guteithia ni tumuhete maundu tukamwenderia nginya buroti imagine wina kiena nduri mwendwa ti so risky kana ndwe mukenu ni ugurite buroti ukaigithia na ithubi no nduri mundu ni buroti na mundu nikigia bata kana we mutunye mundu Luri, karibu sana Alice Namu nigutiyete muno thank you so much thank you githomo ni kia bata thiini wa maundu mothe tugaga passion ona hena passion ni hakuna gathomo na ndimwite mutumia tona mutumia ni muthomu na maundu megie counseling mamumaga na thiini ta githuku na koguo nikio ndiraonire ni wega ndimwite ndambiri kumwita ndio radio-ini ya Kigosho FM na turera na atiriri let's make it testing real. It is now not local. It is now international. Oh yes. Uthithie nginya mundu wija wa bururi kundu kuraihu. Yes, magithie kwetukira kamera eno. Thank you. Ni nenda kurukethia mwiroreri wetu na uria uraturumirira guku Barothi wa Thayo TV. Niramenya twina maundu ndebe makonia
vitu mingi sana na koguo nienda kumugwata ogeni ni mwire mama gutike ndungu mutigeria ni muba kuruta takana gakionga nyina ndange kathimereria ana trikotu eria riambie kuma ni ogwo ngikira speed governor ndingitikira kumwikira speed governor ni mwira maundu monde na giciko gitwe giciko na gicakuri na kene tugucoka kugita gicakuri mambo yote itakuwa sawa kwa karibuni sana niembe tagwaliso wanamo na ni mwendete muno. That's good. Yes. Kajikire kaheho haha nigetha tundame guku nigugwakana nigo kobioga gukuyoa kajikira kaheho hau. Yes. Riu ndihame tukwambia ku. Yes. But ndeciria munyiginyigi wa kihiko ni bedroom kabisa gutire bedroom gutire kihiko. I'm telling you gutire na nikio tuona twambiririe hau wanatatiga ngwire baruthi undu umwe ni ati na nwatwage gwosa undu uyu very seriously but nirenda tuoe very seriously ni ati nginyagia kiviko tondu ni pastor. Yes. Kiviko twamesa na certificate kanithari ndinatirikana kuga ni muhunji nikiagirire gukinyanirua ndetori cioriri mathaa 24 matathirite nwanga mwitikanirie mwambe muthie break abotige atuiga ungithie kiviko ri umuthi tumwikire mbete na tumurekererie muthie kiviko kiu ni kibatere kubewa wendo wakio ati kibatere kubewa kiathi kia mwathani giakio within 24 hours. Aya ati mutumia no auge ni na kanja kiviko kiu angikorwa muthuri ni wathie na amwima haki yake ati wabende twathie na gutina gitumi kiganu kubatere gukorwa na gitumi kiganu gutuike titurie tunda ria wendo within 24 hours koguo no anjoke kanithari mbere muvunjia bausi akinyia gike nikithire na muvunjia ina right ya gukanja kiviko kiu angikorwa gutina besa no gitumi kiganu gia gukorwa ni twaima ne tunda ria wendo na gutina gitumi koguo nginyagia ndo natubikagira kanithari ni tubatere twerewe itunda ria wendo is very important kiathi kia mwathani is very important is very important wana kuracia ye kabaruthi mundu arasagiria ndu tiati tondu ati no rathikia ati ni njuire thaka ni ukoragwo kiriva license ya kubesa kwa kiathi kia mwathani gutakuthimirwa ndibei ikorwe mbeganu na mugati okorwo mwiganu tiati kuthimagirwa ati ni kubewa mwigana wori oregua ungigwa ni kukwagirira gutire guthima ni tuthimane tumenye let me tell you baruthi mutungi wa 5 liters okuaga maguta kana mai ma 5 liters na mutungi wa 10 liters okuaga mai ma 10 liters no ndongienda kuringiriria mutungi wa 10 liters okue mai ma 5 liters no ndiuke gambaga buju no ukathire wega wisure no kune nigenda tubote kuthiwaro so nginyagia ndwara tubonokete ni twagirire tubesa nende to cia bedroom kibao mbere akihonokera ku na tutige please kurete ndeto cia kanitha thiini wa kiviko tutige kurete ndeto cia kanitha bedroom riu ndeto cia maboya twamarikiria bedroom riu tuke riu amba tumenye uyu ni bururi wingi onu bururi mugeni baruthi onu bururi mugeni ucio wahonokire tena karecia kihogoko uyu wamenyire ngai wa na mbere ni undu riri baruthi nurona kabinda karia ndamu aumbirwe na gikara iverirwo niri no menye wana zebra no asia betokaga no menye hii mistari miega muno they are very beautiful no lakini ya damu ndegua kuko mwesiragia damu ekaga atia kwa piko waya cia thitima itia nyambire yukuruta ndande wana kona piko na niguo ithaka ndegua undu ai kama metoro kaukire kakore hawa ai akaigwa ni kuigwa wega na dalilwo ni mundu wanatiga ogwo we igwereire exactly gupigwa ka connection yani bawaya cia thitima ikiambia kunyitana ndande ikiambia kuma by the way wanandaririkana kwira ngai ni wega no akwerire ngai yoke ageta gwa mundu muka
na maisha ikasonga nderire ngai ni wega katika ngwire nigetha umenye itunda riri ria wendo ri murio wananginyagia Adamu abitithwe ni mutumia wake akiri itunda betwe ni ngoma zisi ndamutiga mugundari wa Eden aregire kumutiga niki muga Adamu ni angia ugire riu kwa kinyania tutikuthie nawe no mathire hamwe aririkana titaba ningitiga titaba titoyu na kaundu eka nataikega no naririkana abari ni bega gukira abetitie no ni murekere nevenya baruthi andu aria makoragwo manyititie wendo riri ni mageragia kurekanira nevenya you forgive so easily but when bedroom issues ingirete issues mukonaga muracirira kaundu kega no gufora holia aikorwo kwina thina bedroom angikorwo kwina thina bedroom lakini bedroom ingikorwo mbega mukaba na Adamu okay no rabitirie wari etunda no I choose to be blind no ndukwe ukwitu mahetia unagira ri waririkana ndongetikira kuririkana ucio murigo ukoragwo wi muvuthu waririkana kwi bandu nguthie ni kore ndingi ngeni wi kori ukiaria gicaina ati ndio kithungu gikoragwo raithi you might English so easy waragia gicaina tokyo iyo karigwa ya anga kuthio matwa gwa kiro waragia language utaramenya mugakorwa riu ni mwathie bururi wingi so wendo riria watuika empowered kana ndeto ino cia bedroom ingituika empowered baruthi gwitu issues turauka thiini wake viko mugakora ni twatuika resolved no ngaragu baruthi thiini wa bedroom wikoragwo kiruma nginya ikombe wana ng'ombe orandira ndi akiri ka ng'ombe kwigua no kwi mundu urariria ugekora kina ng'ombe orera ni kuria nura na akiri ntwe nacio tondu nirona nuragurire mucere nurekire wega wagura mutu nurekire wega wana nurarivire mwana school fees urekire wega muno lakini kwe bandu tai akiri we kwe bandu tai na akiri kwe bandu taranyitithania kwe bandu thitima irakinya ikarekia that is how Kenya witeke tari kana gikombe na dhani ukinambia singire ekara wega dhani nwebote kwikara wega but kwina communication kwina bali orongo tureba kani na wesi ukae vizuri na Teresa kwa nini na ni dhani ndenge kwina kuri ora direct information ni undu wina ngaragu ukonega mundu nginya njirare arati akibitanagia na everybody urasemania na nguku ya neighbor kamiringeteke wa miringira ndui ni you are trying to communicate na koguo ndeto cia bedroom baruthi ni ndeto ngwenda cioswe no rito na ndeto ngwenda itige gwikirirwa ndeto cia tuge uvonoke muno to put in quotes ndeto cia kuga ni mwethingu ni mwikwatia baruthi tatiga ngwire ngai akiumba Adamu na Hawa purpose yake ya kumumba it was to worship God no gutiba ndu wegwire ta ngai ate arikia kumba Adamu na Adamu akimwira agetagwa mundu muka ngai arikiririe bau no anga na wegwire kwi bandu amwirire no menyererio kungoca mugiage break no anga na wegwire kwi bandu meruo ate kana akimwira ate no menyererio mugakoragwo mukingoca mutigeke ate in fact na haria gwetete yugite muiguithanirie exactly in the book of 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 5 and verse 7 yugite na mutikaimane o tiga warira mwetikaniria mutikaimane nikirikaniro baruthi nikirikaniro tetie nikirikaniro kugite mutikaimane o tiga riria mwauga muthie mavoyari na mwambage gwetikaniria na baba ina challenge tiuge ni nyambirie fasting yo mutho gotire na kwa ni yakora fasting ikambia next week twambiririe kubaraniriria no menye kiumia gioku ngakorwo maboya na twitikanirie akarega maboya mau mage 6 ya kiroko makathie 6 ya kibwaye magatinirwa bau utuko tugakora tutie bingite ni undu baruthi nurona twina problem ya riri kwina atumia mai kanithari na athuri ao matikanitha
in totality matie kanitha nori murenda gutua ati wana muthuri waku ni party ya kibango gya kanitha hapana hapana ni gwakinya bandu we mutungateri na mutumia waku te kwa mutungateri kana wana gakora mutungateri mutiete na system ya wana na system usiku wa mwoni yake ri tukega kainaga wa murete kithikori ati ni ati mubunje ni wa manga ati fast 40 days aya na mutira yete kamiriu ni menda gukwira wathaka no kurimirwa mugunda na karagita kene haja no kurimirwa mugunda na karagita kene no menye ndize kana wanona ndangari nweze ndangari ni wewe ndangari no mesi ongiona ndangari ikivuvirwa kwa yugwakwa ngivuvira mugunda wakwa ndangari barothi omenye ndawa ne thi yakwa neiba ne kiraga aba mubakali nweze ni gagukira so neiba no nginya ko yabia ati ningovuve ugundi gwende tosia wendo ibana ongi korwa nduramenyerera ndeto cia bedroom ati tondu no wagire over occupied ati maroni ni makwingivire anga kwina stress kwingivire I'm telling you no gwikora kwenda wa ya ndangari erogire gwaku ni erogire na kwambiriria kuoneka ta kurahoma no menye kuoneka ndariri ya koma barodi nekugorete thina no ndu iya angoyi no apuruvere neka uma na no akwaraitirie gatata sasa tugerie tuone pombo emwe ingebu angikorwa ndate emwe ni eragwire na nirona ta kwa baba umwe ekatugerie pombo emwe riwo gikora nuretire magerio mengi thini wake biko na niwe wagire kwerewa itunda ria wendo ni ngaike mwene wa besanire rutha na guti mundu werirwe by the way tatiga ngwire barothi guti mundu utireinaga mwana kuonga negwa rira twikuria thibitari mwana anaciarwa wagaga kumugiria njara amniotic fluid tondu amniotic fluid enungaga teria koguo nigetha mwana erewe direction ya nyondo urega tu kumugiria njara warega kumugiria njara umuigirire amakithurire kia nyina nigatamba tu na kambate na konge uguo niguo wendo bana no batere kuigwa muruke wa wendo no batere ku I mean partner no batere kumenya rire partner wake ukurathuka tutomuthere kiugo kiu rire bitima ciambiriria kuruta mwaki mwingi neiba no batere amenye na uguo maisita atarathia oyo kwina ndoci arabatara no bau tutina tukiorania ni wa bau koinge turatinda tukiaririria ndu tukina rutha baruthi ni waturoririe kana kwina ciana turorie kana kwina mwiritu wa nyomba na mundu ni athiaga bedroom ugacoka ugetia socks wese inja atiriri yes tatua kiundu kiu gioka mwendo wakwe wira nduki undu kiu gioka mwendo wakwe wira niki twaragio vorwa self control tondu tukwa kamuruta wira na ni twagirirwe ni kwerewa kana kuheria break ya ranjira ni we ni ka break ai tucomoke na ngari na we nayo kamwoza na muga maundu mama ni tu ya ndumuthukire ni ndumuthukire angikorwa ni bandu angibota kugirika no ni ageria kuga atiriri anytime is love making time as long as environment ni ratwitikiria tutiracambithia ciana ivo mwiri tu nyomba ndarererwa maundu mara marathi but bedroom andu ara ngai atethetie magakora maina bedroom yao ngai arotutethia ku enjoy itunda riri as much as tungivota as many you know they dozi no tinda watu one times one overdose ni kuringana na gukora na communication reke ukoragwo kiuria turathia atia tiga gukora we mundu wa kururumagia ngari wana ndurenda kumuria hiyo speed iko sawa barothi ugitwara ngari ye uragia abiria ngari yo ni twathi muno kwa vipindi ya nene anakwenda ongerera wakinya bandu nyivanyivia korwa twina communication mpu ego kamwira na ni waruga wega na twakora mbambu ingeruga woguo ndugacenjie so ndeto cia wendo is all about number one mwiurata are you friends niyo ndo kabinda karia murata waku ai murata kana mwendwa waku atai mwendwa mutheri tondu kwina andu mabiketie spouses na te arata nikiona mundu niweka maundu make hata kwira ni spouse wake ni kumaanisha wabikirie spouse lakini nyinyi si marafiki nikiona mundu ni arathie bedroom aina tauro na nguo cia gwikirira kuo ukona gatu mutumia ni wathie ni wethamba utire ciana nyumba iyo asa athie mbavu akuite nguo ciake cia gwikira na ni muku tauro no auma tu kweba kama guta no menye runde to ino cia wendo kwanza
after kuma bedroom ni sio kaga wega muno kuma bedroom wanakaba mwithambage daidano cio tuko ciana indie utoro na muka make sure muru wangu ni wathingika ni ndumi ogwo ore wa ukire ndino twambio catwalk nirageria kuga ndeto ino to ni psychological no nginya ciage prepare no nginya uthoge message no nginya uthoge message tondo riri ni arecirio boro waruni ritu kuvingura cukuru ciana ni irecirio boro wako wikino turecirio boro school fees koguo nginya wikari okinjamuraga nize kana wanona barodi ngari iregete kuthie ni nyitithanagia na betiri ya ingi ukagwa na hai anga ingi within a minute aya ngari ireta kuthiaga ni ambiriria kuthie ingi njuru iciko cihorete piu ili runwa nginya wikari okigeragia wothe waya wega ndetori cia wendo ndugaikie njara winyitithania ni ukagambia ugekira savi ukegwa na and take your time ai gutina kururumia nevenya murarumia nevenya muthiite ku number 1 barodi ukigura ngari no menyaga ngari ino ni ire ya kuvivinya tu kana ne ya savi kana no nginya wambe okorwo kinyite kirasi wewe wisi ngari yaku you know you aka no ramenya ngari yaku ni automatic kana ni manual icio ni ngari ngere ngorani akiona matiui erewa ngari yaku ebana atia erewa ngari yaku menyage atiriri ni enda kunyitithanio na betiri yengi ni gethe rugume sawa no problem tondu ngari no cio iri ivo buka wani we ngari yaku njamura nake ngari niyo ngari ngwamu ni biki turaciri guteke turagira kwa neighbor ino betiri ndinyitithanio neno ko ngari yaku ni kuomaga muno no nginya wikari okiere yakwa no nginya ukona nginya jumper kangorie barodhi ngari yaku igakua mirabara thikaru nde koko ngimetiga asa ndonge ndio kumuri arata meni ugundi gunde to cia kithiko ibati ukoro ibana yakinya bandu yakuama kana ne kinya bandu igakora miranywa maguta muno makathira methenya muno ugakorwo ri steady by na gitome ugakuwa kibuyu ugakorwo nuramenya ino ngithiaga ndagika igiri na maguta nyembese niwe kuthira mbere yarikia kuthira ogwo ni ngora ni mumikiru no ndungikorwo ati we ndurere ngari yaku we wikaraga na ngari yaku ukimikompeaga na ngari cia aria engi my friend barodi kanwire nukoragwa riria wae mwanake wina miaka 20 21 22 ni wagurite ngari na warikia kugura ngari ni wamitwaraga tondu wae mwanake na tondu wae mwanake ni watwarire ngari na ni wamitwarire wega by the way na warikia kumitwara wega ngari iyo ukigwa isawa haya wacoka we karanga watuika muthuri wauka wagura ngari yengi ngari ira watwaraga we mwanake uriganirwe niyo rimu uragire ngari yengi concentrate neno wina yori ino niyo injarari uria wa mio yeri ogwo wa mio sa ibana o concentrate neno wagura tondu riu ongitinda kuga na igari inasumbua sana si kama ile sijorete aya omenyeru tiko ibo iyo wa niyo tene haiko na tondu haiko nuwikatia na ndenge gutethia thondeke no riu ni ukamenya ina problem ya ngia ukamitwara kwa mekanika ikathonde kwa ngia ni ragia problem ya gupiki ukamitwara kwa mekanika igekiro yani ni rageria kuga atiri ndeto cia wendo is a matter of taking care of each other na tutige gukorwa tu andu aria very selfish ati we muthuri ni wao kan warurumia ngari you don't mind wabende walma bara ti room wanota mukinyungara ni avora na wewe ndurenda kuria birio yatiri iyo rathiete we ngara eto no kurabire ndirathite ngara no kurabire no kwenda ukinyathika no kuwa mukiriria rugendo koinge wa mutiniria rugendo mwiri atiri ngari ino yakinyaba no keburukirire no atukwambia rugendo ringi let me tell you barodi wanoga twa ngari 10 no gukinya kuri othiete ugo ko twathie meru gwa titene uge gutwa ngari baria tirum kana ereba otwe ngari ya mbere ikinye baria ambiria wewe no kwendwa ngari ringi ugikinya makutano ikoroni ni athirandu wendwe ngari ringi kwendwa ngari ri ciengi tikugirio kinya meru so tutigakorwo ni rokiendagio ngari exactly watani ukinye woni wetu ni gukinya meru koguo no kuri ngari ino yaku ti ngari ithiaga rugendo runene
tingari ngibota kuthie stretch ndasa but undu ni atirire kuage kiigaga ni tugukinya nwese ngari ya stage na ngari ya murengo ni ngari gere ngora izo ni ngari gere ngora ni kimeda cia murengo exactly ni kimeda cia murengo ni tugitukirwa ai wanatiko guo ugutukuthi tukirugamaga ni nkuvota gukwereithia riu twauma Thangara tugikinya barakeyu ongera kathibindi no gukura no ino ya gukura elima kana stage ethite kuthie ni binya muno gutariria mundu rukeno kerugame Thangara okay na ringa kampampu wega no nduraruga wega bamba he bamba Ngara uririkani oguo na bara waririkana umenye baivorithi ndukathie thibindi wara twirito 50 tugakuthie wa nitukunyitwa tia twendi nituthie tutwarani oguo ici nicio ndeto cia wendo no wendo ngingira wiendi kuyenda ati ukoragwo we muthuri ndukiaga spouse waku mutumia waku ai feelings ciake we ukaga tu warikia we ni oguo ati akuguthia thika ono kinye Ngara we sawa we wana ndurenda kumenya uyu wingi na ni wokuire passenger umenye ngari no wokuire mundu wakuwa mundu we kwengi urarega kumukinyia kule murangiete nundu wake mwiri atiri ni avore na barakini tikwate tutai tukinya katuvurukirire warige kuvurukira osa binya ringi wega amukuwa ri uguo guga nona haria turakinyire exactly mundu wa Ngai kinya ri itikira gukinya kure turathiete ni wana so ndeto cia wendo itikagie thenya muno itondu kwi andu makwa maina hari kwina thenya ribo kana irai macindano kana irai na kuvuruka let us have a postmortem twarikia ni kuko tukuthiaga arawe tutiwa kinyu kure tuthiete okay sawa tondu tutiya kinyu no atugwikira maguta rengi na tuose thavari no families ni irathuka ni kura no communication ugu turikitie mundu akinambia kongorota kawikite undu mwega muno uyu wingi nake utai mukinyu kuri akinyite arauria rori uyu ni kuguruka kana ni uragorota ndo kinya ni kindu giki kana ni mundu ugakora no urarigwa rugiki ne nduru tini wa mama ni kono ya thimu ni chata geto riri niki gitumi the following day exactly niki gitumi kona the following day mundu arauka kwira no menye uri mwana urandutithirie gora ndukandutithie gwo munde nitugukinyania vau nundu riu wewe mundu utendaga kumenya mundu no ukinyire stage kana ndana kinya we ndukiaga we ni kusonga tu we ni kuthie hayi ni hata kesho higo hata rusu ndigakora ngienda kuthithika kabe ndiciende ngati ndama kongo neno mathia gwa jamu ya ingi gari jamu ni yako ya nduthi ni ati ako na gari yake na ngikuria atiri ngari waneka thie thukire bara nwanginyagia ngari yo mikinyie koguo ndeto cia wendo nigenda ndeto cia wendo igie sama na igie murio muno nwanginyagia number 1 tutige wiendi number 2 tugie communication twaranirie na korwo we sincere uga atiriri ni ethenya rirairiega no ni akira nevenya muno ni twagiva kuve pakia kaho ni tiga kwambiriria ya ngari ya ngia thia wongereire baruthi wanaruga ngima good mwekoi nduwambagia wakuria nthi wambagiriria beguru gukoroga nginya kinyire mutu wandi riku ina ndo makoragwa mabana ngima ati twa mweko tiga hoka wa wekirete thini ni gutizia problem itikira kwamba kuthikiriria ni ngima turaruga my friend Ningina mutirega kuria ngima. Ai, ni ngima turaruga. Koguo mwiko ni wambiriria theguru. Ni ukoroge na tiga dibindi. No kwethethia na mai mabio mai. Riri utoire Southern Sudan. No woka. Turaruga ngima. Exactly. Utoire Southern Sudan. Rega. Waoka. Ruka atiriri, ruga gakima kambere. Kaurikia wana ngikira mwiko no koroganie wana ngitwika ocuru urege gutwika ngima no problem no ukorwo kimenya ni ngima turaruga koguo we tondo ndwirigite we ni gutina thina wana ya mbere ngitwika ocuru no nitwisi ati kwina ngima kurugwa no kwina andu wengi mebikaga muno tebenya nirio mundu yukonaga mundu ni arebika kebika ugacoka kona ru ni waruga gikima kumwe kwina mitu Dewo yo arauria oyo kurugaga nendo ya kurugaga no ruo rinde wete muno gokire no rugire ngi bendo ibana mutu ndo akoroga
wira waku rai kama si hoto rugagira ngui ndiari na po miura tika nikuririkana ndoba bagobanio ni ukaruga matata nira gwe ni ngui me kuria no ni ngui tiko ina thina na mutu wane karia mutu ugu thini wake viko tutige wiendi number 2 to empower communication leke tukoro tukiaraniria na mundu ni atuike sincere undu wakaga tugarothi uvinga ni uthie thini wake viko andu maina gwitua muno gwitucanira uguo gwitigo vinga angikorwo ndu nakinya kuri urathiete ndu nakinya communicate no now ora communicate nawe use good language nawe ingino ndo nakinya o mani ati ndo nakinya mani ati tiga kwenda gutwe nura kinyire uzoka ruzi kiroko wambirie kuina nyimbo cia gutemana na nura menya ko ta nakinya kuri urathiete itikira kuga no menye dinakinya koguo kungi karakara tuone petroli yengi ngari ino nikirwa maguta tondu tutia kinyu kura turekete atia turathiete but now tungikara umundu ni arenda gwitua kwina vinga bau nibo bagakinya bandu ugerie kwenda mundu wingi ungiruga ngima wega mundu wendu communicate-aga na worerwa are you taking it positively kana ni gutinda ukimwira urauga dina kinya urango mbia nao aya igakinyia bau mundu ni akwira muthenya wa mbere wa murugira akina banga okay nyendi gakuria tondu by the way nwicete kwa mutheri wena mwiko aya tuwa mutheri barothi tuwa wena mwiko wena andu wengi out there mai wana meko miega oguo wenawe urerwa mundu ndarakinya nawe ukorwo wi very positive erewa tumbitwe ngurani erewa wa muthenya barothi kwi muthenya ugaga munthi sijisikii sana simunipeti tu matunda no keganira no kwe muthenya uka kamera umundi akora mutirugite ngima ai umundi niregwa kuria muno these are different ugu kwe bende ga Kenya tukorwe ni one round is okay kana weterere urie githeri ucoku irio icio mwahe umuthi exactly no ngiugire kuma tene na mutikaruge kitheri umundi niregwa tumatunda tu ndina problem twaranirie kuma kiambiriria how is your feeling menye uria wende erewa muthenya ucio na wa muthenya we wendi waguo tutige gu summarize muthenya umwe rugamire mithenya yonthe hapana ndeto cia wendo wanakwire otaru tukite kiromu weekend uguo kiromu weekend kikabota gucenjia maundu wikore kikabota gucenjia maundu ndio runo guka wikore ya na ni muthenya na tondu munthi ni Tuesday ino imundu no idea swimming ino ciana no idea swimming ni mathie swimming ni mathie swimming nawe tugakorwo mutumia uri uregua baba wa ciana kiuga ciana idea swimming wage ku connect abia kuga wana abia mimi kana hata mimi nimamiss kuswim za ndurae mutarire connect ndio igiatuma agia mundi oguo wakuga ciana idea swimming ambiriria ku connect ndukambiria ate kuga ya onaniire nenya tete mwethambira wendu rairistiri akuthi kuthambira wewe iristiri ya wira wingi uguo please itikira gutuika connected ati ciana irerwa idie swimming nondu kwina wira wingi ambiria rugwe prepare psychologically no tinde to cia gutinda akuri ai nawe ino ndo tonwaze tugatindagira gundu wingi weciragia urenda ciria atia ke murehire kabinda karia athiire premarital counseling ndaurwa ngari ciegana wana ndaurwa migunda igana mathomithirwe bau twathomithirwe bedroom issues na gutiana na kwathikanira investment igauka baadaye don't worry investment ni ukabandaye na ku investment itangikika angikorwa barothi bedroom issues ina ka problem ai barothi betekeria ngude gikombe kia mai kuiguithania gwa kuria kureha uiguithanio wa maundu mothe na guku kungi ungena muke disagree na guku nja exactly kuria kwina issue barothi tiga ngwire andu ni mauka counseling muno na andu mauka counseling tugekara ndi twi couple ugakimuria riu thina wiba problem iko wapi ukegwa muthera mutumia si useme si ni wewe uliita kansera si ni wewe ulisema twende kwa wanamu haya ugasoka kauria mutumia kamuria okay start the story etio ugire toke kani wanegwa kwanambia musokanirio ucio erewa tembia ina thina ai ndunyitithanie tene kakuraga mundu wa gwikira nyau ngengere nigo kamera okay let me start it for you thiga ni mare mo ni mare mo ni
ndeto ino cia bedroom andu ni maituire taundu wa kwa ngoma na rire tugwika counseling ya youth one message ni ngienda ikinyire nginya tarania ra twitagwa kwariria youth tutige gutua ndeto cia itunda ria uriri kana ria wendo ati ni ngoma ngoma era ciana ino kugwika binda specific kwi mother specific kwi age specific gwika binda tondu kwi binde itunda riri ria wendo rigakoranirio number 1 kugutige kuthiko kumenderia guoya yani ikoragwo nginya muthenya wake thiko wa mbere mundu nginyagia arakuwa nguo ciake agatwara bedroom agekirire nguo kuo tondu we ni mwamwirire ino ni ngoma mukiona mwiritu na mwanake murama koma tari ngoma kwi bindi wendo ci tugaucaria na niki gitumi urona youth amwe maikanidari ni marakinya nginya miaka 40 matai mona mundu ni mwana mundu ate na maturite meritwo gwikarania ni ngoma macemanie guku moizire makiguranira iveo ninironio kigurirwa kiveo runo wambia kugwa we runo we runo matunda mwekurata muno ai runda zeti mincho tutikaji kwa ngai barodi na zeti mimi runda tutikaji kwa ngai so ayuthi ni man directwe na merwe wega itunda riri ni riega na kwibindiri gakora riri abata muno but not this time reke mathomerwe Ecclesiastes there is a time for everything no tutige kumenderia guoya sati bati magitonya kibikore do you know barodi kwi andu matonyete kibikore nginya miaka 10 na nginya monde matise thitima irutaga ndande atia wana matise gukinyathika ni kuga atia matingurani ya Ngara wanathika wana matire hawana tofauti maduma wajui moino wetu wajini twaji ngari ya kura wetha ni ya Kinyangara no problem gutina thina yarega wana gukinya tondu wana no tubange ni gukinya Ngara ekinya waba gatagatiri na wana tikwa kuthira maguta kwa kugamba ekinya koja ne kumite haria audio ni ndina Kinyangara ndesike no ya kinya koja bisa kiri kwara makakithie akathie kwi andu akeguzaga andu makiuga na jana aki afu umejariwa thina wa atumia ni madiscuss atumia ni madiscuss nginyagia mweko bana atia umenye kwi meko ekoragwa miseke no ni mirasa ni miraihu na kwi wingi mutungu no ni gakubi wa mundu ari murugire wake wa ngima na tatiga ngwire bata wa ngima ni gutukana na mutiguthire tete mweko ni utukanie wega koguo erewa mwiko waku wigana atia no raruga ngima igana atia na mutu wekira wigana atia iyo ni gukuba kumenya ni wanyambiriria bandi uguo pole pole nginya ngakinyira mutu kwingi nayo mutu waku wikirire munini koguo muthenya ucio turaitu matunda tutheri nduke tubarukitie mwiko kinyira nginya mutu wande uruguzanio guo nenya mutu guthire no tigana kuruga ngima kurikana ta hamai tiga kuruga ngima cionde rondu umwe kwe ngima ya mande na ya Thursday no ririkane kwe ngima ya kamande na ya thukuma ya ni atengi wa bango turugagire ngima ibanene kuria matatahaga mai ai wana kwigana mata maindaga no ngima ni atukana murie kana mwikare ndina problem tukwa na fridge tukaiga so twakinyande tori cia wendo ni tukwenda please we end yotige communication no binga tutige igwetua feelings ciaku express them express your feelings na ningwenda kwira arume tondu arume aba barothi twi African mwingi muno ati tunda riri nwaririrwe riria mundu murume arenda that is a lie that is a lie atume enda ni enda ke enda ni oguo wana mama gakorwa ai murwaru kana akorwa ai ndui it has to happen no muthenya ucio akegwa mama muigirira kuguru aramuikania kamuria we nawe ndwiciragia no ramenya maroni ira matwikaririte I mean roni warutana kuna mwiko wa kuruga ngima ino ni ngima ne ona ruo ni roni ciarutana ko roni ni ruri bagwa muthenya gutina roni rurari vuotuko aba twambe turuge ngima so andu ni matige ovinga na matige gwituanira iyo ni point ya kana baruthi andu ni maretuanira muno ati uko sawa niko sawa niko sawa umesikia aje uko tu sawa uko tu sawa ndio na goko dhinde
aramuria na oramburia tondu nduramenya uria weka what else are you waiting me to tell you yani when nduramenya uria weka adika ni riri hega nyamu kaktagwo ni kadaitagwo Terence ngonaga mweka gatatu agacoka riu agechocha ruta wira uria ngari yo yakinya miru nginya nekeria yuma hakuhi icio exactly uria rera ri akirite yo ne arakuroria akarigwa we nduramenya wathie miles ciigana we ndwese ni ciuria ile kora mundu ngara unadakite ngana ruya icio atumesikia vile nimeendesha hiyo gari my friend tutige gwetuanira angikorwa you are not okay you are not okay angikorwa you are not okay you are not okay no bau bengi barothie na rerwa na tukeragia voro wa gukinyia ngari oririkane ngari nigethe kinye thikai no nginya korwo na maguta megani preparations maguta meganwe roria oiro ndikanokere njirari rora tumai roria maguru kana pumzi ni moya kako ngari ko tutumbagia guo ikinainaga andu engi matie preparation gutire we don't have preparation ni gukinyogwa wanatutiamba kwamba kumirurumia nundu ngari tarwira irathiete otuko na yarara otuko mugima ni monaga wamba gwikira savi irurumange riguthiuruke ororie maguru mai sawa ukaroria mai mawaipa kana kana kwina mai mawaipa matawa kamesa gutukana mbere ni wagutuka twinjira twi sawa iyo ngari rumwethie engi yetu wana tuyakire wanaona gisamba kia nguku akok nikiega tondu gigicerera mwera kwiga style yes kiambaga kwambararia mathagu gikambararia gigacoka kwiga style kithia ukona kiburuta like a king ai but some of us ukoraga iya wa bendio na rimwe ni kukarura mundu ta ana mwithikiria ngani mwega mwithikiria ngani waba amwe gutikura ngwa wana gutikuroria wairo wana bau nao ugaokaruga ukakora sometimes ni retire kurituvirwa ngoro tondu ruo rarigwa mundu uyu wabendu wa mugarura na ndakenda cio tuko siria ciri aramba kwamba kuria kana ni ai itondu mugaruriri uri akarurwa arigwa kareshi moko katura yu agikamenya mweko wewe tina kia thaburia akirikia kuthi wana mweko no rutirwe ni ukora rija ni wangima to kuruga kana what was happening yani before she concluded what was happening mundu kwara ngorota mutumio cia agitigwa iso sandent agitigwa iso kumaka kwe muthuri wengi nake no kire kuruga ngima na mweko wake we sawa na ni mumia wega no ri mwene thaburia na mwene mutwe ekirire mutu mwingi gukira mai aya koguo wabendi aikia mweko ria mbere mutu mai mathirire kambiri rukungangana na kimutu ngima ndengiruga hata kingi ngutai na mai ruko guo ni kuthire riu ni kimutu hakine gwa give up gimi ona ngigicura wana ndirarugwa wana ni kuruge karingi tondu ni kimutu arageria kwirwa nduongongerere tumai nigethe twike ngima some of us women psychologically ni turegaga kwikira maundu mamakirire mu ugekora riu muthuri ni esiragia thiete Indian Ocean thutha wa gukinyithia twikinyo rimwe Indian Ocean arekora karari desert maundu maundu mairi ngori Indian Ocean na karari desert no buri popo agekora riu ni kuthukire ni gucenjirie twarenirie ino ngima ni engithia mutu gukira mai koguo twambe twongerema na twanginya mutu mwikora no rutagwa ukamba kuigirwa beguru ria thaburia twambe twongerere mai it is not a crime mutinyibanyirio kiriti mumuraruga ni nyimura mutinyibie gas angikora mai ni manyibire mutiose rikorere ringi mutiambe muigire tumai tutheruke akora mutira ya tabu tumai tutheruke na twigwe ngimeno ni ikuvira ai iugari sini yetu sini tunajipikia wane kathie mathama ire ni ndu ikina thina ugari ni yetu koguo ni twakinya bandu mutu ni wenga ingiva no wenga ingiva muno na nekira mwiko nurathata nuranyitwa mwiko nurenda kuthie wega ino ngima ndirarugika wega but some of us women natwe we are just there
Aru tweke pindi gya kumoni mathiko make bake nurona wariria mundu arageria kuingiria mwiko wake kukira mwiko ngimari waku gatagate niguo ramuria Ngai ni woni ora kifakiuma na kiratu kiega akomete hari andu mekumuviwagira kiratu kiega mwiko ora mwambi gushika kana mundu hana kibaki imagine no seriously twerewe nini usire kuturarete turaruga wiki ni usitazi ya kitchen ni ati ni video rutaniritie no gusosera musikiri gusosera mwithikiri no menye mwithikiri wendaga silence wenda bakinyaga aba bakunyongera gusosera batienda kenegene imi kunoka attention ni mwabindie rutaniriano adinde je ati akithie kurekereria itoni makinya kamwe kurokori nawe ni uramwira Ngai ni wonire ngorani yake bakena moiwe mari akuo no seriously what is this twerewe kueruga ya wendo na kueruga ya mbangi kueruga ya kurivira ciana school fee na kueruga ya guku tafadhali barodi no rutinde to cia gukorwa riu ni tuikasire muthuri ni wikasire kasire nawe bende ni oraringa rwage kairwage ni rwandia igana uramumenyire rwage rweku atia ndetoni sie tundari ya wendo barodi wana nginya rwage ndurwegusaga niko Ngai ndirwore aya kakuma na rwage akiritira aigwe to ni tugire ni to zenje nginya kathie gicaina riu wakora no thiire gicaina rwage no rwegusagira ko ndungiro igwe ngirwe mata we China ngirwe we bururi mugeni so negwetua ugakora ka mundu no rauga you know say what you mean and mean what you say ati ugori orauga nie tekwega tekwega next time please improve ego no ndutire Indian Ocean nevenya muno wandu arakarari ulinipeleka kwa desert mapema sana ndira prepared tungiaga ku communicate ugo barodi nitugukorwa twina problem muno ya iviko na nitugukorwa twina uchungu wako votorere ukiritie uchungu wako agakugurirwa mutu tondu mutu ni wicino thi ndukari ukombe no uchungu wako korwa we muvotu gorire ongirisolve atia tiga no ria rugo gwiciria nwangie mpango yuta imagine wewe jaji yes we no chungu kuria imagine na waka gutwe cira very kwanza mundu murume ni yao kana nuramenyora waku ekaga one ngwana na maisha one kio kurugamirira raia ira ingi atakuwa funzo kwa wenyewe kwa wengine na thina umobocie riu tugigacoka kuthie kuria njera kurarumirirwe gukoneka wovirwe gutaiba evidence no ni ngaragu ni riu tumenye ngaragu ino wanagukia andu maukani yo makami express aga in public makaremwa ni kumithitha nundu ngaragu ino ni itwikire too much so twere watiriri ni wagura mucere very good ni wagura mutu very good ni wariba nyomba very good mbatirika na gwiki barua kiregi atumire mwire tu cia uma kwao ndukoni kwa na mucere mutu kila kitu kiari kuo barodi gwetu ni kia rienga ko ni ngiaumire gwetu njitako hayo mlione ngao ni ngiaumire njitako ukwenda kufanya nini so ni tuelewe gwigi tumi specific ndia atumire mwire tu ya uma kwao so ndeto cia gukora gwate hata tukikura mara moja si hata next week tuko we ngaragu ndigagwa na ngaragu ndivoya gwokuru ngaragu ndigagwa we karumo kangena iya muno kaina kwa kathore kaina gwatirire ire kuhia itire tene ninge mwana mwega na mugakora na niendete kuga uguo muno ire kuhia itire tene na mwana mwega ninge barozi ino tutigakorwa ati ni turenda kuiganira muno igakora twina backlog tu no ahutia rume haruniri mwana uyu ngena guo tugi atiri ndigigutigite mbeca njigana cirokanira ha ciarutana ku wana ndio murebu school fees ciarutana ku tondu wana karega na gicunje giki na cianjuireira no problem ciokanira hana ngimeno thura gutiko ndira okania tondu twina mutu na twina mwiko na twina mai twambe turuge amba njuire itirabataraneka niki turauga atiriri be honest number 4 korwa tugi prepare environment kuma wa rocini
kuma kiroko nitukorwo tukimenya kwi undu gekika psychologically nitukorwo tukimenya no ndugatige wera muthuri waku we mundu murume namba ciigana ucoke expect ati ndereva uyu agatwara ngari ino okay na bemwe ai agakira gogwa ririkana ni namba ciigana ndari icio thitima ikaborera gikingire transformer gakora ni aringa tugatinda gucenjia transformer na tu transformer ina thina ni communication lugha chafu ni sawa ndanariba nyomba ni sawa ndanariba mutu ndugetikire ni surprisingly yes maita maingĩ nĩ iguaga gũkiumwo rũcinĩ rĩ mutumia nero igatirĩrĩ na gũtirĩ mboco gũtirĩ thabuni no narĩo rĩrĩ baruthi wanokiuga gũti mboco na gũti thamuni ũraregete kuga etigarĩtie ibande igĩrĩ nĩkĩ sukari niwe wikirire sukari wa mwiso kibabari teguo no ngiugire sukari ya mithenya no no menye aoke nitukenda suka with that ucio mundu murume no watuika ndwe no watuika psychologically no rundu karamuke kiroko uramenya ni nguthiaga saruni akwire uindungira mbirite tondu isikwena iyo budget tondu we ndurona mutwe wako ti mwega we ndurona no nginya utinde ku na ari angi no wonaga no mwire Monday Saturday ni muthenya wa kuthie salon koguo ni agukorwa mwibangu exactly ndugakorwa ati urenda wa kuga muthenya wa muthia nigetha ati utumire no weapon otikitika kumutindika muno amenya ni twiruga ngima hwaini exactly ngimeno turari uhoro yes njira gatene kuma kiro yes ikara kiroko muthenyana no njira kiroko ndio ni kana ndeire njuye ni mundu nurageria kurete mesiria mucie rudisha akili nyumbani no mundu ni wesiriria munoboro wa mjengo mundu ni wesiriria munoboro wa migunda ni video kiendia nirenda gukwira rudisha hii akili nyumbani cokia mesiria mucie no ndugakorwo tigire wathomera mutumia waku wamwira na ndae akili wana ndeciragia ucoke expect kibwa no rutwa Indian Ocean utwaritwe karare within a second na akinambia kuraga rwage na akinambia kuroria mbica cia Kibaki icio mbica ni gukora ina bata gugukira wana no gukira ogwo koragwe wana nyau no urenda kumigwata gugukira pusi iko na maana kuliko wewe no ni mukinyania bau so gerie gucokia akiri no mucie erewa environment itagirire ndingi create environment mbega ya kuruga ngima it is not possible no anginya kuma kiroko tukorwe ni tuise where we are heading to no ndugakorwa ati we bawo tigire wa thogothania no gioka kibwaya ati you are expecting something different tigire niguo gukora no tigire wa muthogothania no tigire wa muthomera no tigire wa mwira we na ndweciragia wana nguo ciakwa no uraregire kuvura but little did you know no kwa yesterday arai na kimundi kingi gitai kia we na nguo icio no koraga imvure rigu ati nguo ici kwi athuri mendete kwenda gutaima atumia ao muno wonage ati ni aramenya sati fulani temvure ni aramenya wega muno hiyo sati ya injafuriwa lakini araramuka kiroko akamwira na nilikuwa nataka ile shati ya pink seriously arasa ni tu abandu bako muthogothera riu onge thogothoguo nawe waoka kivwai bire de fokarari desat back to back bire de fokarari kora were de this is the last weapon bire de kora weti yari maundu to no tigire wa prepare ninge kire kana gokiuga ate barothi ukaketha kirio handite githakirio handite kirio handire kiratora na weapon ino no rebo kuringana na kirio tigire wa banda weapon njurute ino uga mucinga ino ekuringa akithuria thuri yengi maina thina wa kithuri ni weapon ino but ni kiria matigire mabanda in the morning so erewa wana ruturaririo oboro wa wega wetunda riri wana ruturaririo oboro wa utamu wa ugali iliyopikwa vizuri kuingi mengere makuruge kanundu wa environment ndona tiga wekira gas no rai na pesa by the way si ati kuwa na pesa ana ndona tiga wa mwira atirire gas yakora ni yathira maitia itikira omunde wakie makara no ngiuka kivwae ni ngukora nesirio borwa you know hata kama unajua hakuna hopes tiga wapa family hopes koguru no ngiuka jioni mama isawa ana shida muthuri wako no mbeire ni akwirutaniria no ruaga kurwo gatiga utiri ndonge moyo agwetia bia wesiragia duka na banki
kai muraria muno ucoke expect kebwae at eno wipo ni kuruta wira muno eno wipo ni kuruta wira muno Barothi no ni important ona gukirwarithia ai jigwe mwiri uru kwirwarithia kana na do you know a woman can even vomit Barothi mutumia wanania gutavika by the way ataina bata nawe ambiririe gukuona gwa aira ngoro puking siski vizuri rosi wa makero kwa gati gwake thekaga ati gwa kiuga goyo ni ngomuthomithia ni mimi nikamfunza iwa nako fake billions mithenya yake ni yokire ni nekire pad no sisi gukamwira ati ruta mone by the way ni kwanza no kinyogwa ugite na hii family planning natumia siku hizi aki sasa imagine ati after 10 days zimerudi tena wata ina kimundi giaku tono nawe we mundu uteze preparation undu menyaga ona tukimenya tutwago ndi gukowe baton ya mutumia waku neriko nusi gwe yatumia my baton cia kwarirwa wega ati wana mwita sweetheart darling eyo baton ikoragwo ya baruka kwe wenge baton yake ni kumutigira maire bagwe iguru ya metha wakinya mara sitting yokia mwira ndagutigira ai kebwai no mukora gweterere ndu baton no the baton of your wife menyate rere mutumia waku ni ndu ikimupitikaga hai no kuba ni gutia aciari yake wakinyoka mwira na tutierigite guthio kwanyu no ni ndirebanga agakorwa kamenya kimundu no kireci yake ratumia agakorwa ni wako mabaton elewa mutumia waku ni ndu ikimo excitaga kwi wingi wendete nature walk outing tu ukamwira na tumekaa sana bila kwenda hii wiki wacha nijitolee na tutaenda elewa mbatoni ya mama waku niriko tondu si wa mama wote wako sawa we atumia make na gwe ni mbesa we atumia make na gwe ni kwarirwa wega we atumia make na gwe ni gusombwa mbere ya andu this is my darling compliment ai kwe mutumia wake na gwe kai chwiri yaku ni thaka ucio guthondekaga ndugacenjie mwa mutumia batoni yake no riwe ujikanijangi wendu eri agwa mutumia waku akoma gwako okoro ndurona piga mwire hiyo ai ndwahana gogwo no urona tuwe kubana no ramenya ni aka namu no kwirwa ni muthaka ndumwire tondu it doesn't cost you anything kumwira ni muthaka so ni important ndeto cia wendo twerewe Barothi ati wa mundu ni erewe daburia cia ngima ikoragwa ngurani zote atupikangi ugali na sufuria inatoshana thufuria ni ngurani mitu ni ngurani umenya kwe nginya wa kisiagi by the way wa kuthia na bemwe wendaga good time kama kikanini gukorogwa wega ndugekire mai erewa ngima yaku na nginya gukuniko mutu waku ni uriku please understand itiga kwenda kuruga mutu wake thei ka mutu wako gura erewa kwe ngima erenda kathinda kanene kwe ngia ne karuga ndagika 5 ni mbewi no nwaturie ona umenya thaburia yaku tondu ri exactly nyumu na mvuvu understand no rutika toka understand na te Barothi na ni twavonokire muno na ni twetwire twembise muno na investments ni twetwire twembise muno na kwetha mbesa tukamenya nari na tukagukora no tuko kana I tell you Barothi kwe mutumia turariria no raturumiriria ndagikeno utariona mwiko wake utaina makima ndariona mwiko mutheru ati ukirutwa bara cingire uikirwe thaburi ndariona si mwiko mwikire ngimari ukarutwa na makima mundu demand kuona mwiko wake demand you know I mean akorono waku demand ungikorwa kwi mundu anotamenyaga marugaga ngima na thaburia bana atia kuguri mwari kile kimwaki kinene na thaburia ni mbobo wegesura akibiodire ri ndariona thaburia yake wana ndamenyaga ni mbobo ndamenyaga ni amuthemba uriku kwi wingi nake ukenda kuruga ngima ya mai gatomeka giba ka 5 liters na kathuburia kega noguo kathaburia kana gakwegania mai ma 5 liters understand your thaburia understand your mwiko Barothi I mean ni ya dumenda gukorwa ati mai ati they are so spiritual Barothi tigangwire nini rakamiri up with a solution ni wana nirekire my own investigations na neka research I think I'm soon becoming a professor my professor kitero makwa marumite nesiria tere
thitima cia sitting room itituthinagia. Yes. Wana the sitting room ndize kana wanegwa mundu akiuga na hizi stima zinanichoma. Ona ingekuwa mulika. Sasa cia sitting room iti problem. Ona mulika mwizi. Kato girum bedroom. Akisi usime hizo stima. Ziko na joto. Akizima stima zinanichoma. Leo niraudi stima. Ukalikuwa cia bedroom yako ya. Niri niragire solution. Niragiria atiriri. Bandu bagutinda kuchomwa ni stima to nuko cia bedroom na citina mituko miega. Inachoma watu. Tukathamaga na bulb ya sitting. Tugoka nayo bedroom. Continuity of light. And comfortable light. Tukathama na bulb ya tu masawa. Kizikora tutirai sawa. Kwa gutu kakua bulb hiyo. Tukana guku ni tukokora tuli sawa. Tudamye. I mean, ungikora hari weak point. Iyo wikoragwa ungikegwa mundu rakwira tuvorie thitima. Erewa either kwina thina wa thaburia. Kana kimundi gutire arenda nigetha ekanie maundu ciake ogwo kana agigukombaga ogwo. You understand? So iki tutige gutua undu uyu wa kuruga ngima ta undu ati wa nevenya tuerewe sufuria iko namna gani. Thaburia no weruge na makara kana ni irari kwaya ngasi nigethe nyivanyivirie tondu ese makara mana kana ni makana kunyiviria ni ngumu sana. Erewa thaburia yako thina wa makara ri haria marithie mathirire hinya wongerera mangi mwaki ucio ukigaka no nginya hurukirwo na no nginya wereithie bau tukinyete ni egutako makara marenda kuthira koguo umenye ni tukugia kifesi gira kuvurutira mama nigetha makane no magwakana ndonu wori batiru tungikorwa wira wetu ni gwitua we are so busy wana bendio turarima mugunda turarima wana bendio esembere mugunda ari no aturenda kwaria oboro wa maroni no aturenda kwaria oboro wa migunda rendwa ni barodi wa thayo no aturenda kurania ngo tukathamira ri eto oirio ukajakira ri kwanza wa bendio mwiko wengiro ogwo ngimare ngotondo urakenera ogwe arume arengi nwese noko marambatia mburoti na wanwa mevuta urambatia ba I mean wasokia mundu kuri andi ni wa demoralize mundu na ciugo icio they are not encouraging kugureke twerewe wana tukiuga getunda riri na bata barodi environment yetunda riri ni kwenda kurorwa reke twerewe itunda riri na bata na tondu ri na bata ni turimenyerera atia nika gutinda akwira mwana andituke Peter lakini agwetie buku ndoguraga agwetie karamu ndoguraga school fees ndore baga mwana akoragwa mucima vai mweri maita mathatu how do you expect this town to perform so nwanginya githondeke environment kundu guku ni gukora kwina irio cia kuria kundu guku ni gukora kwina ruga mbega kundu guku kwina communication nureka ka postmortem ukauria mundu tuko namna gani tunaendelea aje otherwise without this barodi wana tukiuga getunda riri sama likagagaya likagia kimusamo kingi wanegwa urite kindu kera mundu akinitamu agacoka nake akaruma agakwira indio unaitanga utamu no maire ngorani yani we sasa boga ni njega tondu we amenyeria riri to nginya ko ihiu wana ndamenyaga type cia ukima uri hana esa mura kai unasikia vile hiyo ugali ni tamu ndio mnaitanga utamu lakini nunu kuina ka communication kaibo so we need to understand ati kabinda kale twambiriria kwa rio forwe tunda ria wendo kana kabinda kale twauga andu metikanirie na by the way kana iterio barodi na rewa bota kuruga ngima mbeka muno na andu mage kuva kuona muruga ngima mbeka muno no ni kanini muno athina hono andu ukegwa marauga na ingekuwa mingi tungeendelea kukura kana ndo manyite kisi umatigwo na kiuria kuna ingine kiche nama ilikuwa tu ipeke yake tiga twerewe kwibende kinyaga appetite igakorwa iso hai kwibende kinyaga appetite igakorwa iguru na kwibende kinyaga appetite igakorwa indwe igukundi twerewa nwei nigetha tutie gutinda tukiario barwa ndeto cia wendo lakini preparation iko very low iko very bad hari ha preparation didi niho waguone kumenya ka weak point karia ati how do gerori muiko kana na before tukinyita ha kuruga hari handu
wana nindwe kiratuma witikire mwiko waku mwiko na ni waku wikirwe ngimari utarorete kana ni mutheru kana wina ngima ya tene kana utarorete kana kwi bandu urenda ku straightenwa kwi bandu uracomokete tunyamu tumite tutobota gutonya ngimari erewa mwiko waku we rende kuruga ngima i mwiko yako iko tayari kupika ugali ni ndu eri urenda gwikira mwiko na urai na ngima ya yesterday take time ambotha mbathambie mwiko na menyate riri mwiko waku ni getha uvote kuruga ngima wega we mumu wega mwiko ucio waku wendaga ndu bas erewa tondu ti mwiko yonde wavota gukorwo thondekete mwiko na muti wa muthanje muthanje ratina ni mwiko wona muthanje amukirika muthanje atina ukite kuruga ngima erewa mwiko ucio ni wakinyia bandu watuika ta wa mukima kama munyua mai ni getha uvote kuruga ngima wega na menyaga nikiri nginya thaburia cia ngima ri tugithi mwena uri ongiri ndiri kigatumaga ya gonyokaga niki tundu ikikira ikiguthaguthagwo nigetha menya mwiko ni undu wa kuruga ngima ri mora na mathiga umenye twaruga mbere na mathiga tigari koguo ri mwiko baria wengira muno ni ukurabibinya thaburia koguo thaburia ikagia kubondera rucio mbere ya uruga ngima ringi you must shape thufuria lazima ikuwe shape ile thaburia ni shape ile thaburia kana no gutinda ukiuga gwe kondo ati mutuota na kimeka shape thaburia ri utumaga yagire atia ni ngima ru ni yuma ina shape ndaga no ti kugia kumwe ngima ni menamu na goko na nwako weterete no riri thaburia yaku no miere yakwa gwe baria wesi obutagia thaburia kambiriria kuthithina yo menyewe no menyaga baria ukomaga ngas mwaki ugakorwa ni ina kana we wira waku ti nwa gwikira ngima riko maya na ndumenyani matherukire kana matina theruka ngima yenda mai matheruku no ri windu gwetwe tena ndumenyaga boiling points wana ndu mai matherukire kana matina theruka wira waku ni gwikira mutu na gogea mwikore vendia mwiko ni muthanje gukoroga real TVT ke zaidi ni kuelewa mwiko la sufuria dilidi nilikuwa nimehanga ile ukiuleira kuraihu ndaurire kunene no tondu boro yu wa bai ni agusokera ruko ni wanyitithania ni werewa icoka thutha tututhuradio burwa types of mikos ati kwi mwiko wa muthanje na mwiko wa muthanje ndungiruga ngima ana no okoroge gitunguru ana tuthie kwaria boro wa ngima muthanje wakirwa thaburia ri uguo kio ona rugamite kirute mwiko yonde karuga ngima we mwiko nura batara ukora umite ta mwiko wa munywa mai mwiko wa mukema na te mwiko waku ni kanga nebenya rimwe ni mwiko ni tucipaga muno tukatiga gaira seke muno ugakoraga baro ba preparation ni tuthire too much that is it kogwa kirikia go ona ndia mikori nigua mai specify ni wajima ni wa mboga ni wa gukaranga kidere yes nawe benya mwiko waku exactly erewa mwiko waku na erewa mwiko waku riria wi wa muthanje ubati gwikwate ni getho develop no nawe ndugakora we nuraikia njara nebenya muno you want to lose it all hapana wana muthanje niwe no sipa kwa no gatoko gatuika muti mwega wa munywa mai kana wa ukimurane tende ai ndwerewe no tika ka process ire kokuma muthanje kuthie muti wa munywa mai ndwerewe erewa nurungi ko wende to ino nduracierewa mwere ma ukama kathukirwa ni thitima cia bedroom we ukamenya muthanje ni solution hiyo ya thitima cia bedroom yes research urekire ndiona tiete idiku tundu thitima ya tiburungu anio ina utheri muingi nio ina utheri muingi ubuya kinya kule ni gwambiria guthuthukia makiria no nwi ciria turai sitting ye hega tawa ndari nako ndikana producer mandehere hega tawa ndecirite no gasolve solution iyo ndagurite guku tugerie kana ugateithie tondu kau gatira ima na iguru gethe ni cool utheri umage na ndiri utheri uma na thi tondu theri wakuma na iguru ni guo ratuthukira koguo theri ni umage ta guku tigituika ni kithima kia moyo kitherukaga na guku ndu mwega no karaiti kanini karabatara exactly na by the way wana bedrooms tatiga ngwira baruni wewe kundu kinya mekiraga gitami ni yaku ni ku solution wewe barudi no menye no gukora kwina thitima lakini gwe andu wengi makwa mai na karoga gucuria nguo aba gatagati korire
nguo iria cia cui ni mucurio ri ugakoraga ru mucurio ati wana ugitonyo ri koramba kwamba kwinama no ndo nguo ikinyite bakuthi urire ri kwa no gukora kwina thitima lakini nguo ino ika block right no bedroom niko conducive bedroom niko weta congested no veru bedroom niko weta congested baruthi ndigakorwo ati bedroom ina maindo warathi ukihingagwo ndio umaridi Oge kagenda gendia nguo mucurio ri thitima ni ivorere gikingire ri no ngari no nginya nchamurwe ringi na ni gupikaga kio no riu environment ya bedroom no marire magicenjania no wega gu communicate ni bugakorwo no garurire ri wore no na mestara ogetiare wetu na kore arauka gakora ya kore yo dami na rai kore se riu ndeto ino cia kuenjoy ndeto cia kuria ngima wega na ende wega ni kwagirire kurondwe so many things no bedroom ni kuro conducive to there baruthi vai tigambo mathere no ndurire baruthi ndongienda kumbira ni twauga twambage go prepare mwiko na thaburie gacipwa no ru no cipwa atana ku brush magego no cipwa atana na magego wirigite ku brush wa last week no cipwa atana wa mawirari waku uithithinite togu turathine guku ni matama guku ucoke ati ukorwo urathie na kithithino kiu kionthe hende wathi na thuti ena kio kikiria thuti rathi nese twevendia campaigns rugo kono gukorwo corona gitisa kiandike tano tena kabaka ngata tano fresh na vendio rago kabaka ngata muthuri waku etagwa Kamau riu Kamau avendia kometi oguo egweta ko thitima ciambiriria kuga araruguria mendo oguo nigetha bote gukugarura akona kabaka ngata karigwa ngai kangata agikaririkana kangata kwaretia gwete thitima iborire wana ngui ira turathi nacio bedroom nacio ni nguo cia muthemba uruko ndongethi na nyaga t-shirt mandike ukimwi huwa ni t-shirt umamite nakio ukimwi huwa yani mesara ruguria mendo oguo akona ukimwi environment ni bonde kwega let me tell you mbera gando irio ni murugire na mwivurire ati irio nurio kuiruga na ikoro ya appealing to the eyes we irio ngiruga thaka muno very delicious but wa iroria kirangie ziko tamu lakini macho haitaki ino irenda gwekirirwa andu wanyu no nginya makugucire thogora ni metho bamwe na kuvutia na actually tari even men koraga maitho ni mo madita maina exactly nito twauga atiriri ungikorwo tesi thuburia yaku ati how now no ndu batere gukorwo ugiuka bedroom no visualize thiete ko ai mundu wanathie Mombasa ria mbere no tanathie uyu tanathie aitofias tondu nitapata nini nitakuta nini no urio thiete ria mbere no menya najua ni wapi nitaenjoy ni wapi nitaboeka nikitaka kulala nitarara wapi we ndokoragwo kora umuthe he mundu thia Uhuru Park na kaiganira exactly you know yes oguo kuhana muri ugu tingikorwo we ndwite mwiko waku ndwite daburia waku we you are just there hi my friend ndukamenya resting place ndukamenya kurio bati kwerereka you will not know so it is very much important andu ni mathere please mbere ya muthiurire take shower magego ni mabrush ni makuruta bandu na nagi noso ni twakwa guprepeana na ni turenda kumumunyana please tiga kuria iromo cia mutumia tiga kurunga no riu norire nginya rurimi rwa mutumia ni wambiye kwigwa ruo na twi preparation akarigwa ruo agakorwo hapa ni ruo na kukura tuthiete Sayuni ai gukurita kumanita kwa ngoma uzi no kwa wewe mukairaga riri ria rwa ha no ngia tucigwete mama no ria urirugaga ati raigwa atia raigwa ndi Sayuni no wanawe preparation yino wanoke panobita gakuria wanoke mesepaga ai nawe nduramiringa muno ingi yo no shape kahora shape pore tiga uno ino ndaburire utuku mathakire maingi ai baruthi ati no urenda go shape daburia na ciara ndwaro ciaku no wirigite gutinia ngunyuri win
Win wana nui thambirie wega niguo korwo wi mutheru kana mutumia waku kagaturaga na my infections seriously environment ni determine ni to enjoy kana ti to enjoy koguo tunae gwikira kio na tunae kuga andu matiki tunda ririria wendo ri important twerewe kwi maundu mengi muno surround na stira ndo mathondekane nigetha riri mutumia ngetia twara to muthuri waku rimwe ngiragara bara ukamwona exactly no ndugakoragwe wendukiaga ukagutire kuthera you know ana ngucia na muthuri o invest haria turari of course make sure to bututu yes no watu yes you look good no ni une nawe na tawa ingine twa gwe twa invest wana gukonde tawa ukiria matendaga tuthondekete mundu wa murokari wo ndienda kumuona wega gaturuge ngima ehe turie ni ndienda gukuona kana wana gwetu maundu utarenda kuona wone nginya tuguo twa thiini tuguo tule twa ai afu to matio ineri ndienda kuonana mukiruga ngima ehe ndoona ndikui jagu no kongoyo na tutia not even friends tutingi nyara tatu tingi nyaini ting utu ibautu bia just there ruga koro rugio wangima no retire thina muno ru miko ni eno ni mibaba ya mbembe mubaba ya wambembe seriously no kuruga ngima na ikamutukana kanini ka kilo emwe you understand mundu uyu hakwamba jai mubaba ya agigatuika munywa mai koguo ni ngubatara kumubata no ndugakorwo nawe ni kwivika environment ni entertainaga ndeto cia kuenjoy tunda ria wendo na tungiaga gu prepare environment tugatindaga tukiaria baro wa kuenjoy uriri na andu matika enjoy andu makaigusa tukiaria makarigwa ruani ndwe maraririria do they know my man nundu na okuyingi na maukane venye ni twauge venya riwa arume tigana ine venya riwa tabari arume ni matigane ne venya riwa ni pole vikuringana no ria riri mukua you cannot be the driver and the passenger yes ndugikuru when driver na no conductor ni wora menya kuria ngari ikurugamira when driver eterera conductor kuringira uguka ukerewa kwa kurugame kana kwa kwira rugame taringetwo no menye baria ringagirwo tigwa rugamagira eringagwa tukiona stage niyo ile no gutigakora kuona rogo ona ringagwo na bump igukira ni makoragwa mae so fast na emergency brakes ukawa kana aiwe tiga gutinda ugutureithia sumago no kinyire emergency brakes hapana be the driver na we uthikagiririe conductor aringa kwara kwira riu twiba kuve kuiga mundu tuko twakinya baria mbere stage area ni tukuiga mundu no ndugakorwo we you are not even conscious of anything when wendaga kuthikiriria ndwendaga kwirwa wenda goruta wira wote bana ruta wira wako na stage iko haria ai ujige haha wanatiko ni watumia nao ni mabaterwa nao mamenye ngari gukinya emergency brakes ngigigi nwaringe steering na magego ukaringo guo nundu nu akinya nethenya muno ruwa nawe akora no uramenya wiba kubi gukinya stage era mundu no menye twiba kubi kuma twiba kubi riu turikie turi bau ni bara wigucaga riu ai riu ni tubiuranie wondo tete wako ndege muno ndagagirie gukinya ndiri nguthi nyingi ndege ndeto ndiciyu na neto prepare kwa we are almost ready that is it nindi tura prepare nundu experience ya kuland ni ngorani na experience ya gwikatia na twatigie ndagika 20 ri that is it twiragwo we are almost landing twambiriria thabarĩ ya kulanda exactly nuona so runa twibarabara ino ya wendo angekorwa ni wegwe riu bau nakinyia gicaina ni kiathira riu kwaria na thiomi ro riu ni wauka kipungucaga ni tuguka riu muturire wa kawaida ambeire riu go prepare ati riu bau tuthiete ai riu wana tukarikia na muthuri waigwa thiomi ri erewa kurana erewa ni thiomi na ruga ya kawaida utakinyetie mundu akwira ndunjuragi onde wa kuigwa thiomi wewe mwenye uthiri wewe ngikoro ndwe mwere mburaga ndie mburaga no rumirwo wa bono na nwande twe gukenagia
Tere nginya stupid bo. Nanu Tere ndio mathia na ndege Mombasa ri. Igicoka yambagiriria kurehe nguthi ngongu. Exactly. Ngetha yuke hetukire na National Park iguru. Riku ni uko ukimenya ni gukinya turakinya. Exactly. Nona so tutige gukorwa twi andu ati matume tutina mwava. Korwo ukithikiriria bau egua. Ai uyu ano akira. Na tiga kumuforce yari ebinda riri akira. Angikorwo no akira. Menyeru kwa iborori wenge. Ndongi communicate we borori wenge na mundu we borori uyu. Utinu wathi borori wenge. Rewe utigana nake. No gucoka tu don't worry. We kinyira wa bau ego ndararia. Kanyangia hapo. Ruru no ria gungigwa nginya ndaregarura ndumenye ruru no skoire ngoru nawe tegute gukoragwa wariri ati akinya nthingeni wanadinga tumetho nawe ni bindi uraruta mwiko ati ngima ni ya na tundu kuri makinyaga mbere ya mostly kirero mani makinyaga mbere exactly avoid gukinyaga mbere now let me tell you ni tiga dedia atumia tia ni mutethie ni gutiga kurandi nevenya they will stop landing wana watch mubira you watch the ball yes goalkeeper aringirwa mubira niguo anyite nigetha goal ndikengire anyitaga mubira na agekara naguo as an evidence mubira ucio naguo ndunengira ina kuvorwa mbica ati ni nanyita ucio mubira te ndakuga ati ni wingirire tondu nake goalkeeper abota kunyita mubira acoke arekererie mubira mubituke na ni goal kana urekie by mistake. That's what I'm saying. Arekie mubira woke na bituka. Wa bituka menye yabota gutama tangole tondu ni bitukire ndwe ni bitukire goal. Hamwe. Tui hamwe. Mubira waringirwo tondu we niwe goalkeeper. When kidete we na mutu na niwe we na mai. Uyu kidenda na mwiko mutheri. Niwe we na mutu na niwe we na ma. We na mai. Koguo ni wokegwe ngima ni gutuika ucuru. Katuongereka mutu. Kangorie barothi. Riria twaya nini wana thie gwetu twita mutereso uria wa gweturura mai utindiruka giguna kuguru mwita gata gutindiruka nyeroroka good wikagira mai ukithimaga ukona ni weturura ukathima na kuguru ni wekira mai ukathima na kuguru I grew up with my brother. Nima mama ni nezi muno. Urekira mahi nigetha gwituza munyosi ugakora wi sawa. No kwi bandu wakinyaga ugakora ni watuika very slippery. Tukagira kamuthe tuvare kugundare. Let us use that style. Ati ni twegwe soka kiharo. Hali ha goalkeeper hoima ki. Ni wa goalkeeper ni twanyita muvira na niwe goalkeeper na ni waikirwa muvira. Please, ambo nyinyi muvira. Ikara na muvira for some time. Aya, ikara na muvira nginya na akiarie gicaina. Wana akenda gwika mamu yake amwite. Ukacoka karekereria. So women ungienda ndagakorwo ni akuthie thenya muno. Tiga kunyita muvira several times. Nyita muvira ukirekagia. Kana ri mwana ukarega kunyita. Come like you are going. Come. Wana ni to mamire. Tiga kumutwara ntingeni. Kana aseno. Ai, vana ruta mundu anota ithenya ririri. Ugacoka oroba sandene. Akegwa ngagige kwira iya. Wewe no aka ikarogi controlaga. You are the goalkeeper. When you walk kumenya atiriri mubira ni wakinya njarari ciakwa. Kanya mbembe karakare naguo. Ugekara naguo. No riwe na ria tutagitikagira twathie kuria in our washrooms turutaga tu mathugumo pa we don't exercise our muscles. Wana wikarite mbi the way you are seated. Ubatere gwikara goki exercise our muscles ciaku. Uka breathe in. Tighten muscles. No muscles irekagiriria woguo itingivota kunyitirira muvira na tiko na problem ya kurwara tondu ingi mundu no akora ina problem ya kurwara and we forgive them for that but angikora you are a normal person ikarago githita kwa kegels ikarago gikagithia muscles ciaku ndu wangikorwa rimwe kagirira uka press wa ne mathugumo bindio magupress eti ugu na marenda kuma nyinyia exercise icio ni igugutethia but all in all athuri wanatungi mwiko guturamwira na mukorwe namwe mutigaga mwaturuma na mukorwe namwe muratwira tutige kuruta wira no ni murenda gutukinyiriria muratiga mwatwira tutiakiri muratutiga nyomba na 10 tukinerwa mbanje teregana
igana umbanje tere na nisapa ogore ndoko na change na gutina mutu umenye nyomba tondu kwina mutu igana nwari igane tondu wogore tu spinach tukanina tumathukuma muri yo mundi mutai na nyama mukena uganyama na irathukia andu no rugo timutu igana riri niro werwo mbanje tere no ati ni wetererete ati mundu ati akunyinyirie muvira my friend abo gekoraga wenja no wendari ndurerewa ukwapi ukwapi ndurerewa maundu mama wenu akora arigwo ko weko nundu nduregwa nginya ona na ndu wenja wendari ruratangana mubira na goalkeeper gutire no tigire kori no tukanete nundu preparation tuna make wega nawe mutumia ugiuka gwiciria ati muthanje no gutuika mukima kana munywa mai nigetha uge ngima wega chunga ruga yako chunga ruga athuri matibana na ruga soft tumira ruga mbega kwe muthuri wa munjengo kwe muthuri ndereba kwe muthuri wa ibarwa cia gutaba mai na rimwe tubindi cionde tugura mai kuri athuri ta mataranoga muno erewa kwe yo mekarite ndi matararuta wira murito so understand your person no nawe ndugakora gwate nurenda ngari ya gurirwa miaka 10 mithiru egitangari ya ruto yanziri mundu tunaiguite nyina ngani na muthuru wake njengero araruta tatiga ngwire and this is the truth daga isi wegusaga ati yanga marugire ngima ya mbere mathambia thaburia maruga ya kaire mathambia thaburia maruga ya kathatu gutiga nawe ciana no korwa votete kuvota wiki urugaga ngima emwe bitukite mundu urugite ngima ithathatu erewa mundu wakue endaga ngima kadhaa kana endaga ngima ya exactly ni ndo no kurwa nie mendete ngima erugwa wega organized ugali na yakwa ni yakisiagi ko gutu wa kumiruga nevenya niruge pole pole na yathia ndirabatara ngima ingine kwiri ngina ake wina gaga kamutu ga kugura urabatara ngima eruga ngwe nyenka ingi ni ndu ngima no irathia nevenya muno understand Pastor Garo yageitheka araiga mwathani agoco ameni ndajue ngiaria maundu na ni bisi ndora expect tu gi ameni ndajue ni uguhana umuthi wana niki gitumi gia tumauke nigukira ari gwatirire ko umuthi barothi kuthiire aja kanyuire kindu kia muthukira reu Maruthi na by the way tari wa ikono wetigite muthuru waku muthuri muikirie rinki by the way ke maigwe no kumwira ai ana ndumwikire nginya bandos reu atumia hekira bandos ndumurira nginya bandos hari TV ni because smart ai yo hinye ndio kayaragie hivi wana ndue tuwe wana ndukumenya akune wana uraurie guku na kwende kwanga barodi ni waukire guku anga na kwa wana ni waukire guku uretu ati ana nduramenya no nuramenya kuri orekaje so tukuru twirire twi andu marenda gu create a good environment tutige kura twi andu tumarambatara wa kwigwa tu wana muna barodi ni maugire tu enjoy tunda lakini rira enjoy wari kurite ate itunda nirabatara thumu nirabatara kurimirwa maundu mama monde ni important lakini tungiuga ati nwe tunda tondu rivo tukarie tunda ritai mai na tukegwa ri very boring tukarie tunda riri gagau na tukegwa ri very boring so ngai aro tutethia ina waona understanding nigetha tuvote kwerewa thaburi ino turaruga ni ngima is it the best size size ino ya thaburi igana ate ai ti thaburi yothe ruga ngima kwa thaburi cio ndiruga ngima na wana tubinde cio thaburi ikoragwa iri kuruga ngima aja no akora ire augite mwe hari iguru icuragio ati ukino werosa wa thaburi weri ogosa ukaroragia thaburi ere wothe ibana atia ere wa thaburi yakue ni irabatara kwamba kuringaringwa nigetha tondu by the way thaburi ni wakora nini barothi kwe bene no na mai matha twakorwo na kathaburi kanini ka ngima no gwe style mami ameneveveti akamiringa na mwiko igakora rubari yange ni kwe ndu yathie kwe ni yage gishape kingi ni ongerera size yengi we ira thaburi nini no mami ni wa me design yengi ni never mama maundu you have the power when we win binya wa gwika ogu cenjia murugire wa ngima ya kuruga ngima ndu mwe muthenya na we nwanginyagia ate mwiko waku utindagia ukithiuria na size imwe ni mundu kati uguo na rimwe ukaruta ngima ukamigirira njara ukamicokia ria what is wrong dimehia na na yonde no runa atu tutina time wana ngiturumania kiroko wana twira nile ciugo cia gutuma twigua
ati no amenye kuruga kima ukawekirite mai yeni wana ndwatagire theruka wega yana ruta mbambo cie no ni mbiu ino ngima ni mbiu akoira ndukundikira ri umundi ndugeria kumikire ayo umundi ndugeria umundi ndunyibanyibie mwaki nduruge yaka mwaki kanini kana ruge yake mwaki kingi uthime na ile wakati ngasi ilikuwa juu ugali ni kama ilikuwa koraga nduruga ngima na denunge of course aya niki makuruga na ira ni gwera nu exactly ni ngura ni ya muruge no ruwa amiruma kaugaja na ndina nunga noye na sanoe ne mbeu so ngima ni murugire na style yaku twanginya mwiko wingine we straight yes hapana ati uguo nwanginya uguo ithie ni mundu misemia uguo kamiukireria uguo na mwiko I mean daburia ni yaku na ndagikora kundu kibati nikio kina thi daburia ngima you know na daburia ni yaku na mwiko ni wenyu ni irarigwa ati ni ndikiratuma mwage kuruga ngima na style area the best for you muthenya ucio na kwanja riu he muhire ngihie ngai na ndu ira ndugaga kana nginyagia kwire nawe riu urega kuruga ngima urega kuruga ngo nundu wake ukarigwa hai na twina miaka 3 miaka 4 tothokie miaka 4 tumwiko you know number 2 kwithinde kinyaga baruthi ugakora rungi meno no urende thie nthine guru na twanginya ugarure oya kibati igirira makara maigi kunikire guru that is it ngima ne bia na miena yonga aria marugaga keki ni nyona arimwe magika ogu gethe hiena ne bia na mwena weku nebe I mean baruthi nwanginyagia wale twamenyere ndindage gugukua ona tigo oguo no wigire no ni ngiruga exactly no ngiruga ngima wana reba toka ruge ai wanawe tu mwiko ni waku wanawe tu mwiko ni waku wanawe kana kwa ati ogwe ndume mwena ule na ninyu mwena tuzisemanie gatagate wakure tugasema ni kuruga ngima exactly tondo ruri mwe umenye mundu ni adithi na muno ni kuruga ngima we kwanza ukiruga ngima kondo kuvinge tutirisa tuvinge nweze gutina kariera no kudithi what we are saying is geria to make wendo wenyu as interesting as possible na mwene mukwendika mainira mwene mukumenya atiriri rire turugite ngima nie ngitu sa mwikoni wakwa na wovorerete ngimeo ni visa wega kana we nawe buthira mwiko when is it enjoyable sasa ruma no witu gikurire turi twiragwo ni hari gathina exactly ati arugi no aria na mwiko no ari mundu wothe ni aruga ngima yake yacama ni itu iruothe muga ngima ni yetu ruba rothi maundu mama it is very important twerewe ati tugu turauga ndu ma enjoy itunda mbati kwina stakabadi irende kana gukuguo by the way kana tell you ngima na yende gamboga mbega wavota kuruga ngima lakini mboga etume ne ngima riu angikorwa tukire ni ngima no uraruga wega lakini tutiraga bariu kaboga wariria ngima thire niri ati tureciria ni tugutinangagia thukuma twambe tutinangie thukuma ambotiga na mai ugo nafataire guka na toolbox ya ngima nduke ingina ni ndue ukana toolbox twambe tutinangie tuthukuma ngima no anu atukwenda gwikira kanyama okine tukumamba kumetherukia tondo kanyama katheruka wega nikagukorwa gai soft riu na tondo tukwarite maturaruga amboka therukie ningi ni turiana kaguku baruthi na ni wega kaguku karutite kathubu what is it nduga ukiwe maundu mama monde ni mekika mbere ya turuga ngima niyo yamu niyo yamu iso nondu ni twatherukia kaguku wana ni twaruta kathubu wana ni watu igwe kana kathubu ni kega twaba tuburukite tukiria kaguku na ni tububu wa kunywa kathubu bise kathubu ni tukanywa tweterete ngukwithie yono nguku ni tukurianiria na ngima ndu rugire ngima tene muno na kaguku te katheu wana tumasukuma te tutinangie ndu rugire tene muno so korwa wina kona pri erewa pri nindu tubati gwika mbere ya ngimethia what should we do no rugu ndurende kumenya kwina mboga kana gutire koguo hena before during and after na guothe kwina communication ni kwende kwina communication to twandike kuri ya ngima na ni yabia na ni twamiruka na ni twamiria ni bwana nginya turanie ilikuwa imetosha koguo ni wega kwamba ku discuss murugire of course na after kuri wega ku discuss turari ngima na okay baruthi unatoka leo unataka kula ugali na nini
nirenda ukaria na tuthukuma na kanyama. You understand? Aya warikie gwika ogwo then from there ni sawa ni waturugira sawa sawa kakima kau kaya ile siku ya ndengu ilikuwa ndengu ni nzuri ni kama ilikuwa tamu wewe kwa ogwo dirikana ndengu nitukwamba kutherukia ndengu tuthukuma thukuma turari kwaya gutinanje kutheri na tetu ndengu itiheana ihenya omenye ndengu itibesana benya kogwa kurorenda kakima ka ndengu omenye nitukwamba gutake time kutherukia tutengu nigetha tubote kuruga ngimeri ore no riwe ndungi ukati gukorwa amuria ati ka ndengu ino cie kari ndengu te thukuma ndengu te cabbage anu atumire iro wana time view no ndengu nwanginya twambe tutherukie preparation ebo wena nibo baina ki no menya tari watherukia ndengu ri tari kuria mugithie kuruga ri cigwo handu ironekana gini no ndengu ai wana ndukuruga wana thukuma ndugucenjia position museva ria ise wiga thukuma arakora na tibo wigire rukambiririe kwetha kambiririe kwe esiria na gutithuko esiria ngima nere woguo kana nere wana tu tari kuri indo ifataraga warikia kuria ri to nginya miige thi ni irabatara gucokio ku wana ni gucoka besi na ndegecoketa ri theru wana twarikia tugire twa mwiko mutheri ngima ni tugire ni tetagwa nginya ni moko ni twauga wanu bara turauruga mbuga ni watumikire njarari na tumi mizo nako turatedia kuruga ko turatedia mwiko ko njara iratedia mwiko kuruga moko nimo maratedia mwiko kuruga bandu mwiko wamba kuigwa kando moko matedia kuruga ngima ni nigetha tubote gutwara na wega nigetha kila mtu akinye Zayuni kora tuthiete tutigakora baitwerira mevia na tukaurwa ni muoyo bas ni nae muno kwirira mevia na tukaurwa ni muoyo turi guku gatagatiri afu tutirenda nginya rigire ni ate twekire na tutirenda unduci wa kurigwa riu sasa nilikuwa nimemkonja hivyo wa nini na tuame gutikwaja kindu taru kiuru ugeretie kuruga ngime karema ona utinde wira-ini hari uguthie utinde mundu mo frustrated ina kukuneka kwa mwiko no retererete orike kuruga ngima kana mwiko rai wa munywa mayo utweke mubathia ona nduri bahati ucoke utweke muthanje all of a sudden maundu muni marete frustration na ni important ya ndumerewe some of these things happen mwiko no senje gatagati don't blame the man mwiko no senje gatagati tondu rimwe akiri no ni iranaga okwa ni musukume ni karoni muno ni musukume ni cia you know no akinye bandu aririkane kaiji muri vuvisi wogikora thitima ni ciabora tiga kumuthomera akumera we nawe ukoragwo hana atia ni akiogwikaga tiga kumuria so kai to the drawing board kwani kumenda aje akwire we nimekumbuka sijalipa fees ambere ruko build ringi let us be patient moria tire nindu gia tuma oro basande ntume Indian Ocean tukena di Kalahari desert what has just happened no kula gwika undu waririkana no kula gwika ngo promise takiria urai Mungu no gokana yes urai Mungu athie no kana yi riu acoka riu taririkana ngo promise that heaven na the first heaven ndo rakinya naririkana nginya uria wokire uguo nebenya nginyagia nageria na kuigirira njara nginya ndukwendaga kuthikiriria riu ngaririkana uguo ni ngoigwa ta ni lose interest so what we are saying is twerewe ngimeno tutiramiruga ya gabanyite muthanji ni riri ndika kone kwari mathanji mathanji ringi agutemire kuko ni ria ciara kanyamu magihwa merewe muthanje ni kuga atia na muthanje wana uko kama mwe ni mayo mamaga wari ona kuongera ruhuho ni ruthiaga yogorwa muthanje toje ndungiruga ngima muthanje toje ndungiruga ngima na ni togwa nginya mubathia wa mbembe na guo wa wage kuruga ngima ndungiruga no ingira gwo ngimare woke nambia kunikanga ndugucu ndungiruga ngima ni turabatara munywa mai kana mukema ni turabatara mwiko mwega no riri naguo mwiko uyu twauga no aume muthanje utwike munywa mai no ni kuraringana are you ready kana wira waku ni kurashinjanji ku make judgment barothi we andu ngai singo marehire thina muno guku na tugici turi ciotanitaga mere Tuesday thori ho mere matige gwitia no ndo Tuesday will be their dose next week on Tuesday yes
singo igakorwo endosi yanyu igakorwo ndosi ona tukamaba tutakumathimira tukamahota kumuthimira hakuna kutanĩtaga ũguo yes tukavutia windows tukavutia singles onera menya ona singles riure gwe makiaria ũguo heart break ndio nyambe ngwere ana singles yugure gwe makiuga makengari cio kagucenja oiro igana na tigata mara enjoy ona ngi mai mundu curagie goti kwao kaga dasje ndio nawe singles murenda ati kwenda kunetwira bau mai mundu ukagwa ukathazi ndindeni ne ona ngene tugukira single mothers matigitwo ini angi mistake ici twagweta nicio ciekekire of course ini kana magitigana ai kana mundu gago gutigwo ndoiga gutiga ni agikorwa nake ni wamenyire ni muthanje mutheri kana mubabe wa mbembe uga ni buturagia ni mbia kiara ngiokia ati nguhia kiara ngigia ki muri turagio guko no kwa mundu auririe no niramenya twina single ladies maratetheka muno ni ga topic gaka tondu ni missing cia county government no ria tunwanginya icoke tondu cia thirikari no ni business cio ka kuboria mwa yes twina nginya WhatsApp group ya na ni gukuijeria kuo very good we shall also plan a seminar of course both married yes nigetha tuvote kumana by the way ni wikire wega wa mera aba office igakoragwo open whether we single we widow we na mucie we have no problem guko tondu reu demand now we are back full force ya ndukure muone kuona akorwo no wende na nginya couple primary counseling yes marabatara komba korire matanaingira kihiko of course koguo mungibatara namu wabicio guku mwende gwetha wabici kundu kungi thank you so much hapa huku wena nginya reception nira wa cukuru ni wathomire Kithwairi kiria kiarire ngeri ke mumu ngeri fanyiana ndijeta gondo izi tukaithomithia yanga munyamburiko wa defense kwa ina tendeana ni wira wauragia ugakibuthira ko riu Kithwairi kiuru ni ni papa tondu ni tuhe tips cia kwenda na monere andu haha exactly acio turi makaira vetting guku ingi wana tukuthondeka musemo wa single ladies na single men karigeria kana gathiki muiretu ukamenya haha ni kauthio ronete ro serious abatevo mohiki to gwikira mohiki baruthi na thayo studio zina kila kitu twina indo ciothe ona cio mbica cia gwikira nginya WhatsApp uguo ukavurwa kabisa ugamite gwa ndu makora ndio ni gakure koimire tondu we single menye no wanginya inge ubora kabisa na wongiki uguo mutandao ri ukambia gucarua rugakorwo kavura kwa mbica singles kuri na mwihoko na thimwira ruta darkness vandu va foto unako we muthaka thimu irio kone ni ni Johana ni kauma enduma vandu vayu me mundu ni aba Baruthi studios ugakora wanamwe twamurona nginya tubica turaumira tutiate tondu ni muthaka muno ni kamera cia guku kamera cia guku na kamera mani bara nirona akimbira yes maundu tuthiete wega ngoguo thank you muno kuri andu TikTok ingi maratwirorera haha kuria TikTok ni monaga Baruthi wa thayo ni thia nginya live thaa mugwanja cio ni undu wa gutigirira ni mararumirira nao na riu tondu wa andu acio TikTok aingi megaf na aingi ao ni frustrated na muturire twaritie na iganona mana tunywo endu ao ni arata kwanza ka topic kau twarikie kudiru na singles next time ni ngabandu tips irio tabatie gwika niguo ndugacunwe mundu irio tabatie kene ngamera the boundaries ni fence ile kuciikagirwa tondu wanatu ri mwene turebesa na wa uguo tu ukeneana kana ka introduce mundu waku kamugana ni kana muganira ari murata ni kana kubesa na namba cia musee waku ati ukinikosa unaweza nitafuta na ya Lucy koguo ngimona na Lucy ri ndukuigwa uru no ho gatunyirwo ndwese sikaraburirwa thimo aurwe umeona Alice wapi na mtafuta na simu yake simpati Baruthi na mwambetha na thimu yakwa na gani anjarie na makinyo ta mau no te gutinda akiburira Naomi na niseta akimauragia ati mumenione riu to tips tu tutapeana ndio kingi tuma etai arwanio etuike arwanio
itayarwanio ituike yarwanio na tutaongea tu hapa tu hapo gutiko kwina maundu mengi yes Tahera na banku ya thimu ii now kuri kapo irenda premarital counseling kapo ihitanitie na niugo mundu ucio no akundungetunya of course urenda kuruirira kuri andu meke hiko-ini miaka mingi no marathumburana kabisa uyu ndiye dawa yenu kwina andu maike vikori na ni areme gucia responsibility atiruni bareva mbesa ciakwa ni ciakwa na ciaku barodi ni ciakwa financing twali na andu ya TikTok manajiria atiriri kama hakuna pesa aende akienda kuna mapenzi ago drying either kuwa na pesa ndio kukuwa na mapenzi mera wamadi makidryaga aya yo ndeto hizo nitugaciaririria namba yakwa ya thimu ni 0728 536 043 0728 inatoaga majina gani? Alice Wanja Njiro no riwe utarani ni etagwo Alice Namo Njiro ni baba Namo ni muthuri na wao ire mekaragira wa mundu gitigi yake so nobody replaced the other. That is true. Nobody replaced the other. Ungigwa no arathimwo muno ri na ici ndeto ngethi kuheo handu kiri hairari itondu counseling ni rihagwo na igoro muno nduikia kanyamu hau no akuga tu vura wana mukaruko the last buy some water for Nairobi tonduriri ndeto icio yana haha ri tiko ingio ngecigwo exactly brought this opportunity ni undu wa inyui kogwo iko vivyo no igwo no harathimeka ri iyo namba hau ya thimu Alice Wanja Njiro 0728536043 tondu kibindi gike kiambiririo muthi kirathie na mbere nginya riria tutoiniri kogwo Tuesday twi haha tugako tukeriria singles kogwo mwetane mwetane wera singles yothe giathe ni guko Tuesday thaa 8 cia muthenya mathaa ma Kenya tugakora tukiaririria na singles ni tukaririria ni ndu gitumite okoro we single na tiko muthuri akuire why are you single na tiko muthuri akuire kana we single tondu muthuri ni wakuire but arikia gukua wosire makinya mariko na no hati break ka boyfriend miaka 22 kana kamauga karume on the dogs all right ni tukamenya you can just summarize like ndio unge summarize yoguo ni anyi no mwana ni haya pana hakuna kitu kama hiyo ni ndio igitumaga ati wanoka igirirwa njaroguo ati ndio ngegwe anything hakuna kitu kama hiyo ndio hizo ni tukaririria Tuesday good tukirekereria ndimuririkanie ira ni turari kuria mwena wa Konza na ndiratige tutigitie buroti ithathatu ndinyitite report tondu muthi ndatire ndi busy kidogo kogwe koni urenda Konza buroti cia Konza ndiratigite itigarite ithathatu thaici ndio itigarite cigana hurira thimu koni urenda kugura Konza deposit ni ngirigana kugura cash ni 540,000 installment ni 590 ne guthire rathira orocio wa Konza tuko tukiugira horo tuko tugiciria horo wa guthie Israel rikogwo na beri okoginyira nayo ni 0798008008 0798008008 we orendaga Konza buroti tiratigarite ithathatu baira thaici ndio ka ni thiru ngenda kumenya ka ni thiru uka inbox yakwa twaranirie for the studios ni to era extended offer ya Easter ungenda bisha 10 ni 2500 na makeup ni 1500 kogwo ndaigwa offer ra extended ethiete ngikumo muthi guthie nginya next week on Tuesday kogwo tugicoka haha niguo offer gakorwo igithira na nari ka Tuesday no thiguko ya Eid Fitri kogwo offer gathira muthenya ucio wa Eid Fitri na kogwo no uke kihinda gikenda ka holiday kanene ke ha gatagati ndukihurwo bisha na mwendwa waku ona kuhurwo gabisha kirijire mwa express ni wendete mwendwa waku wanatigo guo wana nundu wa kuthondeka wendo muganwa mwire nurenda kuthii kumuceria ndukio mucerie Barodhi Studios eni onere nginya kamera that is it kogwo tuhaha thutha wa Shujaa Mall estate itago Social Estate Gate C house number 377 na toguo tu tukirigainia na B Center Mama Lucy Hospital na Greenspan Estate kogwo ugukende gutukora tuhurire namba ya thimu 0718 443333 make sure no subscribe thini wa Barodhi wa Thayo TV maundu ni maingi maria tukuhaririirie we urathuire wendo ukwenda kia hinya turakuingiriria guo
nitomukundia toso uthie ndwi na choice nikuguo oro wakuga ati we I'm single and searching ukagutha miaka 5 ukiuga tari kuri ire tu hama igithirie January koyo nwanginyange mu itari mundu na tukinyire bakuvenuthu twi hakuhi nu ukarigana last year no guigite ni turakuririkania na December akinyiria oguo we need to remind you that you need someone na ti nduhoyaga no he knowledge urabatara no kihoyaga ni turabatara kabisa kau twaugoga gaiki oguo ni ukabura kabisa kego gaiki oguo ni ona tari turi gugenda ginya tugacieri kule Facebook ni tugugwikeria kuona juge munaona na munagani ana tukabituka giogo YouTube oguo wana mwaki aria gakabituka oguo tukiaria gakahetoka mukamburia nani huyo ngakwe mundu akwira kahetoka ihenya no kandumire like that. That is it. So thank you so much. Mahinda mega ni ngatho nyingi muno kuria TikTok muturumirire tondu tumuhintagira kiria turoka kwarireria kuria TikTok every now and then koguo ucarie Farodhi Studios na Farodhi wa Thayo kuria TikTok, Instagram Farodhi wa Thayo na Farodhi Studios, Facebook Farodhi Studios Farodhi wa Thayo na YouTube Farodhi wa Thayo TV na Farodhi Studios TV. Maundu maya tukumuhe mwende kana mutiende mage maragio andu mehithite tari umuthe twaruta bedroom twamire help twameheana inform of exactly ere kugeciria ni ngima turario horo wayo kuri mundu uma kirathia kiandikano tari ne jo kuri muthuri na mutumia meguthikagiriria mekundu tofauti riu meguthimoranie riuire ngima we agogo turugaga tigwe rugago ngimeno hitu nikieta camaga exactly nikieta tutamiriage kathira tutinda gutangima tubida gweteo munene no kumbe ngimera hatara kinya kuna burwo na cai exactly tutigane twarikia nginya the last one so thank you so much mugena mahinda mega ndika he mundu kwenda kugeithia tanarikia riu ni reciria thikiririe tuonde na ara maratwirorera onde ni mukethi ugu wholesale nundu ni tungimanga tumugwete na maritwa mutakuwa wengi sana na ndingienda mugi ati anga ningwetire ngania na ndina gweta ngania akwe mwere tu wetagwa Cox Express arambirite akikosa hii achekwe akikosa hii na nera amenya kwanja mundu wetagwa Kamau kuma Karatina maana brother yake twin brother wake Gabriel Kamau najua tu wezi kosa huko ngui andu matange tura guko ino riu kuhana dawa yes kegeithia ndo igana ona ai na timu ya TikTok na timu ya YouTube good ndigenda ndimahituke moigene ndigana ne kumageithia na riu ne matuikite arata kwa muno nikuguo he andu mekuria na ndio yagirwo register ni aria mari kuria TikTok na WhatsApp Dananze ne ndamuona ndona mundu gwitwo George ndona mundu gwitwo Agi tabe wa Geshi Kamam acio ni aria mari kuria WhatsApp group wa mwini ndakuona Shiko Kenya ndakuona Peter Kabunda ndakuona Agi Junior ndakuona hena Mobi mundu girona huko ni AC Maisa Muhambo ndakuona Triza Mambo ine ndakuona Emebet D ndakuona God's Favor ndakuona mundu girona guku no girona guku katuthie YouTube na mwetera tuhoe tutihoete andu angai ndigaye guthie Angelica Hebrew thank you Ludongo ndakuona Ezekiel Nguyo ndakuona Sara N Masejenga Shiko Kenya Madhawangoi Luse Karioki Sijwa Georges Penina Mpora Benjamin Fresia Hutchinson Kariz Angel and Rija Regina David Nest Girl Lintoto Masejenga adocio ningi muno abui wa Kamiras kuina producer witona kana aromirira mundu yone yako machata eta wa Steven K Naomi Githaiga murege murathimwo muno makiri ni tumwendete muno yes hoya tulikia aya baba thini wa ritwa ria Jesu Kristo ni turagucokeria ngatho ni wega nundu wa chance ino ni wega nundu wa Farodhi wa Thayo Studios ni wega nundu wa kumwikira murigo wa gutethia andu waku na ru mwathani kavinda rigaka turenda kuiga iviko mokori maku nyongetikira mwathani gucera kuo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kura kurabatara ndawa itikira kumariria kura kurabatara solution itikira kumabaoge kura kurabatara mwathani megusane nyongetikira mwathani wa moyo gucera kivikore depending with their needs twaiga ciana cia mokori maku thakavinda gaka mararugurire thukuru
maige mai salama mai cukuru no tuike wa kumarathima twaiga mwathani baruthi wa thayo studio yonde na andu aria onthe matutethagiriria fundi wa mitambo baruthi mwenyewe na andu onthe aria matutethagiriria wanaotwa maiga mokori mako ni ungi marathima no meke kabinda kega nginya muthenya wa Tuesday iga muthikiriria we twai na thayo wa mwathani titaya macemanagia na mitino ya barabara titaya macemanagia na mirimo wanango mangi kageria kuukiria muthenya wa mathina ni ukamavovotani twatiga irathimo cia kwinjarari cietu thiini wa ritwa ria Ngai witu na ria Murio na ria Roho Mutheru. Amen, 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 amen. So thank you so much. Makigena mahinda mega kina his favored na aria giothe. We love you so much. We love you. Kuwe na wakati mwema. Tumwishiritie tondu ni tumwendete. Oh yes. Mundu kwenda guka inbox nigetha hihi ingirio group ya WhatsApp na akorwe serious muno. Titoka gwikira umuthi ukare FT rucio. Wa FT ndukaingira. Ngora mode wa no. Ndiko guona beria ukunjira goad kana ngutumire link nayo ni 0798008008 0798008008 uka inbox jira goad group ini yo nigetha ukorwo ri part ya andu aria megukorwo mari thiini wa WhatsApp group ni tondu ni kwagireire yes na okay he mundu randumeire mbeca ni ndumagirwo mbeca cia migunda na ingi he mundu randumeire mbeca na ndire ndiramenya ni ciao koguo ungikorwo wi haha na ni urandumeire mbeca na witagwo let me check here areto riri kuri andu mandumagira mbeca ona inyu mutumaga cia migunda wona watuma mbeca ukanjira inbox no andumira mbeca twende jikana na behind ya mea ciao koguo hari madamu randumeire ciringi 30,000 gurari areto Catherine Waithira wa Keria wa Keria andumire 30,400 ndira mea ni cia ki koguo ndingihota gucine I mean no ndicigire no ndingihota gucihuthira to ndia cia migunda kana cia ki so please Catherine Waithira wa Keria na ari kuria US to ndiro ni said please no andumire mbeca na ndwanjirie ni cia ki koguo cihangite oro uguo ndirio ndingihota gwika nacio until menye ni cia ki koguo thank you so much. All right, asanteni sana. Wana nyombe yo ndirona kwena batia gutinda ukimtuma nyomba mbega ugo nienda kuga atia atumia tutiga igwetuga athuri tutiga igwetuga nirenda ria muthuri enda ndetoro ni auke practically akera mutumia wake ni umuthi nienda twike tene ugu akinya umuthi ni ugo ni muvyubire mbere ya turi ya sapae no twambe kuthie phase 1 tugacokera phase 2 turagutwambirira kwaraniri tukibaririria ndetu ene andu kwaraniriria ungenda kwirora rugano rwa Anduati uri roimire Bahrain thutha wa guthakirwo na iretu 12 ni muthuri uramuhikitie umone mutumia mukuru na raguthoiteke na aracoka Kenya na mwana hinya haha rugano rwake rwi haha na ungenda kurumirira ngano iria ingi twina cio hinya haha wa subscribe.